zwino na musi afuni u kho ṱoḓa ṱwana muṅwe hafha na nga ṱuwi naye ndi yone ri tshimbila roṱhe ri vha itela irani vuabe khesh na zwino khoma nduri na musi khoma mangadza badi na pfa ndi khomba ni roṱhe ndiri vua hey vua ndianovuiwa vatichiresi roliwa vhathu vashu hei programu ndi programu ine roṱhe ri ya zwiḓivha uri ro i thoma musi ri tshi thoma mbekanyamushumo nga awara ya vhurathi na mosiathari zwino ndi tshipiḓa tsha u pembela hoyu ṅwedzi wa vhaswa une ra vha khawo youth month hei phalaphala fm yo dzhia tsheo uri i ḓe fana nḓuni dza khasho ri ḓe ri vhe ri na vhatsila vashu vhavhaḓi vhaoli vhaṅwali vha dzibugu na vhaṅwevho zwino zwino khou takadza ndi zwa uri ha vhathu vhoṱhe ṱangai vha hone hafha ndi khou uri u fulufhedzea vhiwe musi ni tshi pfa ri tshi ita khuwelelo na tenda uri ni ḓo ḓa fana zwiruleni zwanḓa zwo zwithu zwiṅwe ndi zwa uri ra ri na vhathu vhanzhi luṅwe vha ri vha ṅwalisa hu tou vha ngori hafha fhethu ndi uṱuku ra si tsha kona uri ri vha dzhenise vha fhelele vhoṱhe athari zwino ra kona uri kha ri tendele vhevho vhene vha ḓo kona u swika u ṱavhanya vha vhone vho no ḓo dzhena phalaphala fm arts and culture phalaphala fm royal heritage festival ndi yone ino khou itisa uri ho mushumo wa namusi u vhe hone zwavhuḓivhuḓi hafha ri khou ḓa uri ri kone u sumbedzisana nḓila ngauri hetshi tshiṱitshi ndi tsha vhathetshelesi havha vhathetshelesi vhene ra khou amba ngavho ndi vheiwe zwino nṋe ri a zwiḓivha zwa uri vheiwe tshifhinga tshinzhisa zwo vho minidzhere vha amba hafha uri hu avha na dzimbilaelo na huṅwe hune na pfanisa pfesesa uri zwithu zwi khou itisa hani nahone uri ri wane thuso ri ye ngafhi namusi ni tshi ṱuwa hafha ni ḓo vha ni na dziphindulo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine na ḓo zwi wana zwo tanga na zwino ndo ni pfa fhaḽa ni tshi khou ḓi livhuwa uri vhathu vho swika ndo pfa muṅwe ane a khou bva western ndo to sa ḓivha zwo ri ngoho ndi ya uri ndo ṱavhanya nga maanḓa u swika hanefha nga vhoma awara ya vhurathi zwino nda ri u bva western u ḓa ngeno kana o muthu a khou tou dzulela ngeno na ndo ḓivhudzisa badi fhedziha tsho vhesaho tsha vhuṱhogwa tsho vha tsha uri ndo kona u zwi vhona zwo uri o vha na u swela uri a kone u ḓiwana a tshipiḓa tsha hoyu mushumo ngauri nene u a zwi ḓa zwo uri u muthu wa ndeme kha nḓowetshumo ya vhutsila ngori arali vha muvhaḓi rine ri a funa nga maanḓa uri ri nakise dzinnḓu dzashu ri zwi wana gai zwiḽa zwithu dzimpfo dzine ra bika ngadzo ri dzi wana gai zwino tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha khou ita tshone vha nga ḓovha vha tshi tou vha murendi vha nga ḓovha vha tshi tou vha murungi ro ambara zwithu zwine zwo tou rungiwa fhanoni zwino rine ri kha vha vhe tshipiḓa tsha hu mushumo nahone vha dzhenelele sa zwithiri a zwi sumbedzisa hone hai hu kha ḓi vha na vhaambi vhanzhi vhane vha ḓo wana zwinzhi u bva khavho athera ya vhono tshivoza tshi ḓivha vhofhela ngafhi ngori ro tea ro thoma nga lumbo lwa lushaka fhedziha hezwo asi zwau asi vhagai vha khou ḓa vhakhouḓa thero vhona tshivhodza vhona tshivhodza kha vha ri vulele mushumo hoyu nga luimbo lwa lushaka rine ndi rine trt ri a shavha nḓilani 6 to 9 musumbulo u swika ḽavhuṱanu Terry the big dude ṱanganedzani khomba ya mbidzi na producer washu ane u khou takuwa khole ngori u khou nyanga uri vhathu vha mu vhone khula ndi ndiwo pfuluwane a u tou vha na no khou tou nyanga upfhi muthu a ambiwe vhona tshivhodza ndi khou livhuwa u ṋewa tshifhinga hetshi na khensa swinene ku nyikiwa nkarhi loyi ku ri ni kota ku vulavula na n'wina hapo kha program va sedza i ri I am the flag ya ri stroke national anthem hapo kha tafula phanḓa havho va sedza una flaga a zwone kha vha ḓo imisela nṱha ndi zwi vhona zwori muṅwe na muṅwe o i fara hu na vhasina vhoṱhe vha nayo thiri vhasina kha vha ambe na vha vho imaho hafhanoni ndi ḓo ri gidi nyana uri vha kone u ḓivha zwori hei flaga ye vha i fara i amba mini ndi fulo ḽa lushaka ḽa minista uri mudzulapo muṅwe na muṅwe wa Afrika Tshipembe a ḓivhe nga ha flaga heyo vha songo sokou vhona mivhala vha ri hey ndi South Africa a zwone vha tshi sedza vha sokou ri ndi South Africa hei vha khou vhona heyo mivhala na shape yayo mara vha sa ḓivhi zwori zwi amba uri mini nga iṅwe nḓila vha tonga sa muthu a sa ḓivhi tshifhaṱuwo tshayo ndi uri nga iṅwe nḓila a vha ḓiḓivhi vha sokou ḓivha tshifhaṱuwo mara vha ḓivhi dzina vha khou zwi pfhesesa zwino ndi fulo ḽa
la muhasho uri mudzulapo muṅwe na muṅwe wa Afrika Tshipembe a ḓivhe nga flaga. So vha tshi bva hafha kha vha swike vha vhudze na vhaṅwe uri hai hei flaga ni songo swiko i vhona ito rali mathina i amba hezwi na hezwi na hezwi na hezwi. Ndi yone ine ya ita uri vhe lushaka luthihi. Ndo vha ndi khou amba earlier ndamba nga mafhungo a social cohesion. Ndi zwone zwine riṋe sa muhasho ra khou ṱoḓa zwone. Vhone vha tshi khou imba maḓigitani vhathu vha ḓa nga mifudafuda u bva kha culture dzo fhambananaho, u bva kha dzi racial groups dzo fhambananaho, vha ṱangana. U ṱangana nga u rala ndi u ḓowelana vhana vha dzulelana zwavhuḓi nga mulalo. Riṋe ra takala ra ri yes social cohesion. Abana ḓo shumisa ene ṱhukhu ndi khombela hei nthihi vho Rafele. Okay, hei flaga vha i sedza, flaga ndi tshiga tshine tsha sumba uri hafha ndi territory ya vhonnyi. Vha sedza na musi hu tshi lwiwa dzinndwa, arali ra lwa ra vha kunda ri wisa yavho ra vhea yashu uri ndi rine ra vha in charge hafha. Zwino ndi ngazwo vha tshi mona na shango eḽi vha tshi vhona hoṱhe hune havha na zwifhaṱo zwa muvhuso na mini vha ḓo i vhona hone kusoko rali a zwone. I khou amba uri hafhanoni ndi South Africa. Arali ra ḓa ra thubiwa riṋe vha tou ri thuba ra shavha kana vha ri kunda vha khou tsitsa vha vhea yavho henevho vho ri kundaho. Tere vha zwi vhona na kha dzi TV na haningei kha khou lwiwa mashangoni haningei vha kunda vha wisa yavho vha vhea hei. Zwino hei yashu i wela kha dzi national symbols. National symbols dza shango dzo vhala ndi dzine dza ita uri kone vha tshithu tshithihi. Rina national flag, rina national animals, na national fish, national flower, national tree, ngauralo, national bird. Hezwo zwithu zwoṱhe zwi ita uri rive tshithu tshithihi. Ri khou pfana Tere ngauri nṋe ndi hashu ndi pfhi nṋe Tshivhodza ndi tshi tou bva a thi tsha pfhi nṋe Tshivhodza. Mutupo wanga ndi hashu ndi Nḓou. Ndi tshi tou bva nga gate I become a South African. Hezwi ndi South African ndi vha ndo no vha na mutupo wa South African ine ya vha hedzo dzi national symbols dza ndamba dzone. Ndi tshi ḓikhoḓa ndi ya ri ndo muṱavhatsindi ra malo wa ḓaḓaḓa ngoralo. Mara ndi tshi bva ndi tshi ndo vha mudzulapo wa Afrika Tshipembe ndi ri am a Springbok. Vha khou mpfatire zwi kha uri muṅwe na muṅwe hafha ndi mini ri tshi ḓa kha dziphukha ndi Springbok. Ri tshi ḓa kha maluvha Protea. Vha khou zwi vhona Tere ndi ngazwo na dzi national teams dzashu ri tshi dzi ri na madzina haya ngori ndi mitupo yashu sa lushaka lwa Afrika Tshipembe. Ri khou pfana Tere zwi ri ita uri vhe tshithu tshithihi because we have the same totem. Ndi mutupo ndi muthihi. Zwino ri dovha ra vha na luimbo lwa lushaka na lwone it's a national symbol ine ya vha Nkosi Sikelel Afrika. Holo luimbo ndi thabelo ya lushaka as vhadzulapo vha Afrika Tshipembe ndi thabelo yashu Tere. Zwi ita tshithu tshithihi. Hei flaga hoyu muvhala wa nṱha vha khou vhona Tere ndi mutswuku. Murahuni hangeini ho ḓa vha na dzinndwa na dzikhakhathi vhathu vha dzhielwa shango ra tsikeledziwa ngoralo Tere. Then after that vhathu vha vuwa vha ri hai ni a tou ḓa na ri wana ro dzula na ri dzhiela na vhathu mulwela shango heḽi murahu. Hezwi ri khandwa kana vhathu vha khandwa heyo u lwela shango heḽi murahu vha vharema ho ḓa ha vha na vhathu vhe vha ḓo ri sia vha lovha Tere. Vhaṅwe vha hone na zwino ndi khou amba vha na vhuholefhali ngoralo. Hoyu muvhala mutswuku u tou sumbedza u shuluwa ha malofha Tere. Hoyu mutshena u khou amba uri nga murahu musi ono shuluwa malofha ho ḓa ha dzuliwa fhasi ha pfhi hei ri a tou shulula malofha uya ngoya na uya hoya na ndi khwine ari vhe na muvhuso washu wa demokirasi wa mulalo na havho vhane vho ri tsikeledza muvhuso wa tshiṱalula ha kona vha na mulalo. Muvhala mutshena u khou sumbedza mulalo na avho vhe vha tshi khou ri tsikeledza Tere vhane vha vha vhanzani khezwo. Ra ḓa kha muvhala mudala. Hoyu muvhala mudala vha bvela nnḓa hafho vha ḓo zwi vhona zwo ri shango ḽashu ndi ḽidala ḽo dala fara zwone. Muri mudala u mela kha muṱavha u mela kha mavu o tou itaniho zwi khou amba uri shango ḽashu ḽo itani
ḽo nona ḽi ri fha zwiḽiwa na mitshelo. Hoyu muvhala wa blue vha khou vhona thiri heḽi shango ḽashu ḽi ya ngeno fhasi kha continent kana kha dzhango ḽashu ḽa Afrika ḽo tangiwa nga maḓi a zwone na maḓanzhe hafhaḽa ro tangiwa nga maḓi. Zwa dovha zwa amba zwa uri heḽi shango ḽashu ḽo ḓalesa khonadzeo. Vha sedza nnḓa hafho vha sedza nnḓa hu sina makole vha ḓo vhona hangei nṱha hu blue thiri maṱo a guma. Zwi khou tamba uri shango ḽashu ḽo ḓalelwa nga khonadzeo dzi sa fheli nahone dzi sa gumi. Vha khou zwi vhona thiri. Zwino ri khou ḓa kha muvhala mutswu. Hoyu muvhala mutswu u khou tamba uri vhadzulapo vha heḽi shango vhanzhi ndi vha lushaka lufhio? Ndi vharema zwone. Ndi vharema. Hoyu wa musuku kani hafha wa khou vhona ri si vharema ri vharema. Ra vha na muvhala hoyu wa gold. Gold i khou tamba uri mini? Hafha shangoni ḽashu nga hafha fhasi hu tshi koriwa hu khou wanala uri ro pfuma nga maanḓa miminerali, platinum, gold, coal ngo ralo. Zwino vha khou vhona shape ya flag yashu kela ina bada ina khou bva nga hafha na bada ina khou bva nga hangei dza ṱangana hafha ya vha bada nthihi. Zwa ḓi tou sumba uri ri khou bva kha dzi background dzo fhambananaho, culture dzo fhambananaho, racial groups dzo fhambananaho, ra ḓa ra ṱangana hafhaḽa vhukati. Vha khou vhona thiri ra ṱuwa ri rainbow nation. Vha khou zwi vhona ri khou ṱuwa ri sasa uri hei nṋe ndi muvenḓa, hei nṋe ndi mutsonga, hei nṋe ndi mupedi, hei ndi muzulu mini mini. Ri khou amba ndi mu Afrika Tshipembe thiri. Zwino flaga yashu musi vha tshi khou i hoista kha flag pole kana kha mast i funo vha yo hostiwa nga hafha kha side hei. Vha khou vhona thiri a ri hosti nga hangeno vha wana flag pole yavho yo no vha nga hangeno i vha nga hafha hune ha vha na muvhala murema. Hei flaga yashu a i kwami fhasi, a i sokou fariswa zwiṅwevho, i fariwa nga ṱhonifho. Hei flaga yashu I'm sure vhono zwi vhona musi flaga i khou pepeḓa vha wana yo tsela fhasi i kha half mast. Vhono zwi vhona vha vhuya vha wana flaga i kha half mast ndi uri sa lushaka it's either khou lila ri nga ri ṱutshelwa nga muḓivhalea kana ro welwa nga disaster. Ri vha ri tshi khou lila ndi hezwiḽa zwine president vha ri kha i pepeḓe kha half mast. Zwino hei flaga a i thomi mutambo and a i fhedzi mutambo thiri. Flaga yashu vha khou i vhona khe hafha thiri to vhori hafha ri na space tshavhuḓi nda ḓovha ro i fara hafha yo ḓadza hafha vha khou i vhona ndi khulwane. A ri ri ngori vho Ravele na vhatshimbidza mushumo ra mbo ḓi ri ngauri a ri na dzi table cloth ṋamusi a ri na mbere to ita yone. Vha khou zwi vhona thiri a i shumisa table cloth and a ri ro ṱutsheliwa ro no ita tombstone ra tiba ngayo ra ri ḓo tibula ngayo tombo hayi ri khou pfana musi thiri. Ndi hezwo zwiṱukuṱuku nga flaga yashu. Hedzi dziṅwe dzi national symbols a thi nga ḓo to isa khadzo ndo to dzi swaswara thiri uri dzi national animal, tree, national flower ndi ngazwo thimu yashu ya cricket ri tshipfi ndi dzi protest na ile ya vhafumakadzi ya bola ya milenzhe vha ḓiri ndi dzi protest a zwone. Nga ngeno ya rugby vha ri as diboke zwezwi no yana wo vhona world cup a zwone. Ra songo ḓadza shango ḽoṱhe ḽi ro ita na dzi big screen ra ri tshi khou ri mini ri tshi khou khuza iḽa thimu here come diboke a zwone. Go boke vha tshi tou ita try roṱhe ra takala nga maanḓa and ri si khou ri nṋe ri muvenḓa kana ndi mini a zwone. We are all bokets because ndi hezwo zwine nda khamba ndi tshi ri zwi ri ita tshithu tshithihi hedzi symbols. Unfortunately ndi teacher nedzi booklets hedzi hei bugu ipfi the national identity passport of patriotism. Ndo vha ndo takala nga maanḓa muswa muṅwe na muṅwe hafha o ṱuwa na hei bugu. Unfortunately ndo ro sala na mbili but zwo vha tshi ḓo naka vha tshi khou wana information ire hafha ngori zwi bva kha hei bugu uri vha ḓivhe nga dzi symbols dzavho uri dzi ima nga nḓilani. Ri dovha ra vha na dzi national orders.
the order of Baobab, the order of Mapungubwe, the order of Mendi for bravery. Dzine mu president vha dzinekedza vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vho itesaho zwithu zwavhuḓi musi kana vho thusesaho nga maanḓa uri ri kone u swikelela kha heyi mbofholowo ine ra vha khayo ṋamusi. Ri khou pfana Theri? Zwino kha vha ye vha google thi vha na dzi phone abe vhaswa vha zwino a zwi ṱoḓa na i bugu zwino vha i wana afho kha Google hanefho Theri vha google vha ri the National Identity Passport of Patriotism. National Identity vha ḓo wana i tshi vha thusa hu dovha wana dzi symbols dziṅwe dzi no nga dzi maize haningei iṅwe kei vha khou i vhona afha kha booklet heyi Theri ndi mini ifi mini Coat of arms. The National Coat of Arms vha funa i ḓivha muṅwe na muṅwe ḓivhe ahuna muthu a sa i ḓivhi na vhana vhaṱuku na maḓuvha i ḓivha ngoti vha ḓivha tshelede i hone hafhaḽa kha tshelede a zwone kana zwino vha funa u ḓivha zwo ri amba mini vha tshi shanga ngei fhasi vha wana muṅwe omisa milenzhe wa vhuya hafha a tshi rusana fhasi vha khou zwi vhona Theri. So hezwiḽa zwithu zwi a takadza nga maanḓa that's why vhaendela mashango a tshi funa nga maanḓa u ḓa fhano ngauri shango ḽashu ḽi na diverse cultures mara dzine dza eḓana Theri. Ya u fhedzisela ndi National Anthem. National Anthem ndi luimbo lwa lushaka in most cases i to vhidzwa sa thabelo ya lushaka vhone vho dzula hafha ra tou vha vhudzisa uri National Anthem zwavhuḓi luamba vhaṅwe hafha ende vheni vhaswa ndi vhone funa u zwi ḓivhesa ngori na sa zwi ḓivha riṋe ri tshi fhira zwi amba uri na vhaḓulu vhashu zwo fhira ngori vha funa u zwi wana kha vheni a zwone holo luimbo vhathu vha songo sokou lu dzhia nga ndi luimbo lwo sokou tou imba fhedzi ndi thabelo ya lushaka vha pfa title ya a zwone hosi katekisa Afrika vha khou zwi pfa Theri ndi musi ndi khou itela example Theri so kha vha zwi dzhie nga heyo nḓila musi vha tshi imba National Anthem. Zwino ri sathu ya kha National Anthem yashu ngauri shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe ndi member state ya African Union ri funa u kona u imba AU Anthem. Ri khou pfana Theri ita uri unfortunately technology hafha a thi ḓivhi vha khou sumbedza uri hu na zwiṅwe zwine a zwi nga si ita zwavhuḓi a thi ḓivhi ndi mini but ro vha ro tea ri khou vha lidzela rone vese mbili vha pfa zwo lolitisa hani but vhone ra zwi ḓa zwo ri vha vhaswa Theri you are youth and vhone nga ngeno kha technology you are very very advanced a zwone zwino kha vha ye vha downloade AU Anthem kha Google vha ri Google vha ri AU Anthem na dzi lyrics dza hone. Let us all unite and celebrate together the victories won for our liberation. Let us dedicate ourselves to rise together to defend our liberty and unity. Oh, sons and daughters of Africa, flesh of the sun and flesh of the sky, let us make Africa the tree of life. Ndoto vaimbela verse ntina chorus yashu ndidombela rothi rime nga milenje avalani va chinnani ri vule miṅwadzi yashu ri ime unga sa nne izwi ndo imisa zwone hafha zwe nda imisa zwone hafha khezwi ri tshi imba National Anthem ri ima nga heyi nḓila sa zwiḽa polisa vha tshi khou ri attention zwine vha imisa zwone Theri vha khou mbona uyu mufumakadzi o ro imisa hani hafha arali vha tshi khou kona u mbona ri ima nga uralo a ri imi ri mbo ḓi peta zwanḓa rali ari mbo ḓiri Nkosi sikelel hai Nkosi sikelel hai vha khou zwi vhona Theri ari mbo ḓiri Nkosi sikelel hai mangorali hai ndi president vhane vha ita ngoralo vha ka salute Theri vha sedze musi vha ka salute
atere ndi president vhane vha ita hezwo fhedzi. Zwino ri tshi fhedza u imba national anthem yashu a ri mbo ḓi pembelela ra vhanda zwanḓa lini sorry Africa zwi to fhedza fhedzi vhana vho takala vhana vha to rabela vha takala ngoralo vha tshi to fhedza uri amen vha vhanda na zwanḓa. No, kanzhi vha sedza national anthem ndi musi ri khou tamba mitambo ya international kana ya local ri tshi khou imba to fhedza imba national anthem vhathu vha vho takalela uri it's time for the game a vha khou takalela uri vho imba national anthem vha khou zwi vhona there. Zwino vha songo ri vha tshi fhedza anthem vha wana vha tshi khou takala vha tshi nakudzela vha tshi vhanda na zwanḓa. Zwino ri tshi imba national anthem a ri vhe ri khou tshimbila hezwi ri khou imba national anthem a ri tea u vhona vhathu vha khou tshimbila to ima tshiṅwe na tshiṅwe tshi to ima u swika ri tshi fhedza vha khou zwi vhona there. And ri tshi imba national anthem a ri improvise a ri sheli muno ra nakisa national anthem pembelela yo thina lusapo lwayo a ri sheli muno ra shela muno holo lu nga vha luṅwe lwavho mara national anthem we sing it with respect nga nḓila ine ya vha yo to ralo. Zwino ri khou ita zwezwo there. Nkosi sikeleli Afrika maluphakamisa uphondo lwayo yiswa imithandazo yethu Nkosi sikelela thina lusapho lwayo murena buluka sitjhaba sa Yesu ufedise dintwali matshwenyego usibuluke sitjhaba Africa South Africa die blå van ons hemel de van ons waar ons weggebergd is waar die kranse antwoord gee sounds the call to come together and united we shall stand. Let us live and strive for freedom in South Africa, our land. Thank you. Ava vanderi wizanda rikobva rwimboni abe apa zvino zvingasite kani avatu auna zvaraguda zvone apa peti ana vaswa zvaro uchipfi rwimbo ruchitopera ritova richikotorira ngauri riva rikwererwa zoite zvino vatu hai ava vanderi wizanda ava vanderi vakozvibona hai pedzi hai kari tobva vandira zvanda kazve vava kwamba zvone ngauri hova na zvinji zvinei ringazvijeratuwa nazvo zvino una zvimwe zvinhu zvendandikonyanga kuzviringedza risati toya chothe kauri ritanganedziwe ndiye zvila zva muti ane akadzizvumburavo muti pedzi ane atori hane ndozvipfe zvila zvithu zveva muti vambe zvila zva ngeke muti pedzi zvezvila zva nqa muti ana akadzitozvumbura neapfori angazviyamba apa zvino muti pedzi ugai okay Yon Mike vone chivadza ri kho vuya kha vone zvino ava vathu va vapfa
kha ri murwele zwanḓa zwino hafha Phalaphala ri na muṅwe muthu no pfhi brand specialist ndi ane na ḓo vha khou ḓa zwino ndi to amba nyana ngoho muthu ndo ri ndi sa thoma ḓa Phalaphala ti vhaga ndi a vha vhona ndi a vha ḓivha ndi a vha vhona fhethu hunzhi vai a si muthu ane a ḓo wana vha khou tshimbila slow athithi u bva tshe nda ḓa Phalaphala thi thu wana vha khou tshimbila slow na musi vha songo ambara dzhesi ni songo mangala ngauri hevha muthu vha vha khou hwenya nga nḓila ine phepho i nga si vhuye ya sendela tsini navho i ḓo tou shavha i khou ndi matsheloni vathi apo ri khou live streamiwa zwino ri ndi no ambara ngoralo vho Ravele vho ambara jakete ngoralo hu ḓo pfi ndi fhethu lantsa okay ndi khou livhuwa ndi vho nyago vhathetshelesi ande thiambi na vhathetshelesi okay ndi khou livhuwa nṋe mushumo wanga ndi mupfufhi nga maanḓa upfhi kha ndi ḓe ndi ṱanganedze ndi dovhe ndi vhudze vhathu uri ndi ngani vha fhano sokona thi vhathu no soko pfa tanga na theri vha soko vhidzelela na vhewo vhona ḓa ndi na zwo no ḓo itani mara no pfhi kha ndi amba uri vhathu no ḓo ita mini fhethu huṅwe na huṅwe ri tshi swika na muḓini ra ṱanganedziwa ri pfa ri hayani zwone ri pfa ro vhofholowa ri pfa uri ndi ri na vhuya ra ṱanganedziwa no amba ri amba nga u funa mara ra ri sathu ṱanganedziwa ri a tshuwa nyana zwino nṋe ndo ḓa fhanoni ndi tshi khou ḓo u vha ṱanganedza vhathu vhoṱhe vha re fhano ndi khou ṱanganedza vhathu ri na vha muhasho wa mitambo vhutsila na mvelele ri na vha Phalaphala FM Royal Heritage Festival ri na vhaswa vhoṱhe vha re fhano vha re kha vhutsila ra dovha hafhu ra hafhanoni ri na vhaswa vhane na vhone vho to ḓo guda kha vhaṅwe vhaswa vhane a vhaho kha vhutsila like ahuna zwine vha 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 tshi khou ita zwine zwa khou elana na vhutsila mara vho ḓi vhudza uri na vhone na musi vha vhe tshipiḓa tsha hoyunoni mushumo na vhone ndi khou vha ṱanganedza nda dovha hafhu nda ṱanganedza na vhathu vhoṱhe vhahulwane sa nṋe na vho Ravele vho Rudzani Mashamba vhathu vhahulwane ri khou amba vhathu vho no fhiraho 35 ri vhathu vhahulwane ende a huna uri ri ḓo vhidza vhathu vhaswa vho sina vhathu vhahulwane ngauri vheo ni ngo tea u guda kha riṋe vhathu vhahulwane vhone tshivhodza vha muthu muhulwane zwino na vhone ndi khou vha ṱanganedza uri and then ḓuvha ḽa ṋamusi riṋe sa tshiṱitshi ri tikedza mirafho yoṱhe yo yaho nga u fhambana hayo zwino hafhanoni ri kha ṅwedzi wa vhaswa so riṋe sa tshiṱitshi ri khou tikedza vhaswa kha ṅwedzi wavho hoyunoni wa Fulwi une wa khou ḓo fhela nga Swondaha nga dzi 30 ro farana zwanḓa na vha muhasho wa vhutsila wa mitambo vhutsila na mvelele ra dovha hafhu ra vha farisana na vha Phalaphala FM Royal Heritage Festival ra ri ndi khwine ri tshi vhidza vhaswa vhane vha vha kha vhutsila namusi ri ḓe ri ṱangane hafhanoni zwifhaṱoni zwa SABC Thohoyandou ro ḓa na the big dude na khomba ya Mbedzi ri sa hangwi na relocator no khou ita uri mushumo uyu woṱhe wa namusi ri vhone u tshi khou tshimbila nga u rali ri vhone na muyani wo vha u tshi khou pfala zwe zwa vha tshi khou pfalisa zwone ra ri kha ri kuvhangane namusi hafhanoni Thohoyandou ri vhe ri tshi khou tou u pfumbudzana kha zwine vhaswa vha vha khazwo vhaṅwe vho vha vhe vha tshi khou guda kha havha vhane vha 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 tshi khou ita zwiṅwe zwithu ngori athi ru na muswane a ḓivha uri u wela gai ndi nga vha ndi tshi kona u imba ndi nga vha ndi tshi kona u vhaḓa ndi nga vha ndi tshi kona u drowa mara athi ḓivha uri ndi thome gai ndi tshi yela gai zwino na musi ndi ḓuvha ḽine na muswane a sa ḓivha uri a zwi itise hani kana a thome mini u ḓo ṱuwa o guda na musi vhono khou ita vho vha sa ḓivha uri ndo drowa tshithu ndi tshisafi ndi funa u itisa hani na musi ndi ḓuvha ḽine vha funa u ṱuwa vho ḓivha uri zwithu zwavho vha funa u zwi vhambadzisa hani kana vha funa u zwi rengisisa hani ngoralo zwino ndi khou ri vhathu vhoṱhe vhane vha vha hafhanoni namusi roṱhe ro ṱanganedziwa ri na dzi nnḓu ṱhukhu ra ri tshi bva nga hafha kana nga uḽa munango wa dovha wa ri vhuisa nga hafha kha tshanḓa tshanga tsha uḽa
vha ḓo wana hu na nnḓu ṱhukhu arali ro vhidzwa nga mupo ra dovha ra vha na iṅwe fhaḽa reception vha ḓo ḓi wana hu na security kana hu na muthu dzula nga fhaḽa vha mu vhudzisa uri nnḓu ṱhukhu dzi gai ri ḓo vha sumbedza ri khou ri mbudziso dzoṱhe na zwe vha ḓa vho ri hwalela riṋe vhahulwane ri khou tea u guda vho na kha vhewe vhaṱuku vhaswa sorry na kha vhewe vhaswa ndi khou ri zwoṱhe zwe na ḓa nazwo na riṋe ri khou tamavho u guda sa vhathu vhahulwane ri gude zwiṅwe zwithu kha vhewe vhaswa na vhewe ni ṱuwe no guda zwiṅwe zwithu kha riṋe ndi khou livhuwa ro livhuwa rendani mulaudzi muthu o ambara dzi butsu ntswa u ala pfisesa na musi o fuwa tshifhinga tsho amba zwino mafhungo a vhuṱhogwa khea dzikhaladzi na vharathu na vhakoma radio ter ita zwithu zwo raro hu na zwithu zwo raro zwine radio ya zwi ita zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ni ya zwi ḓivha hu na muthu ane a nga tou imisa tshanḓa a ri mushumo wa radio ndi ya u ḓivha uri ndi ita mini na mini na mini zwi rarukizwo tshiṅwe tsha hone tsha vhuraru tsho ni itisa uri vhewe ni vhe fhano one muthu ane a zwi ḓivha who can try ndi nyenanga ya havha ndi vhotishere ndo tou vhudzana vhotishere zwino thetshelesa ya mushumo wa radio ndi u inform u entertainer ya kha vha fhedzisa cha uraru vho amba zwone kha ri vha ri zwanḓa vhotishere radio i shuma u entertainer u informer na u educator zwino element ya u entertainer kha radio ndi zwo na wana hu khou tambiwa muzika te hu khou itiwa dzi jokes vhahashi vha khou takala vhathetshelesi vho vhuyi vha khou mixa ndi entertainment part ya radio heyo entertainment part ya radio u informer ndi hezwo zwa vha khou itiwa nga vhone Tshivhodza vha khou ni vhudza nga uri luimbo lwa lushaka lu imiswa hani vhathu vha ita zwo hevedzana hu tshi khou imbiwa luimbo lwa lushaka te fulaha ya shango ya ṱhonifhiwa we call this it's patriotism ate zwino element yo fhedzisela ndi yo educator u educator ndi hezwo zwe vhe wana kuvhanganela zwone fhano uri ni kone u ḓivha zwa uri ni muoli kana ni muvhaḓi kana ni tshi ita zwiṅwevho hanefha kha nḓowetshumo ya zwa vha ri mini vhutsila ni ita mini ate na uri ni zwi isa ngavho zwino ni ḓo vhudziwa uri ni ita mini nahone role ya radio uri ini thuse ndi ifhio ndi ngazwo zwino ri khou tea uri ri ṱanganedze tshiembe tshi no khou tevhela vha ḓo ḓa hafha vha khou ḓo u delivera part ya role of the young creatives now and in the future ndi muthu vhane vha vha passionate badi nga vhaswa that is why ni khou vhona uri namusi ro kuvhangana hafha vheo sa vhaswa vho kona ni kuvhanganya uri vha ḓe vha ni vhudze uri ni fanela u ita mini uri zwithu zwa vheo zwi tshimbile kha ri vhalole zwanḓa uri vha funa vhaswa na uri vha passionate nga zwezwo ndi wa Sharon Ravele vho ambaraho jasi ḽine ḽo ḓa nga ḽeibai zwa rendani nda fhedza ndi khou sokou ri matsikwane u vha khou zwi vhona na mara thi ngo tenda ndo sokou ri hai zwino nda ndi khou ofha uri u ḓo ḓa hafhanoni a ri mini nga nṋe zwino Theri ndo livhuwa uri ha ngo amba zwiphiri zwanga zwori nda ndi khou ri u ḓo pfhi vhane nda khou vha ḓisa hafhanoni vha tshi dzhena studio vha tshi tou vula vothi vha 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 khou ita mini ndi matsheloni vhaswa vha Afrika Tshipembe athi ri namusi ra thoma muvhundu une ra dzula khawo ra ḓa ra vhadzulapo vha Vhembe ra vha vhadzulapo vha Limpopo ri ḓo fhedza ri vhadzulapo vha Afrika Tshipembe ndi ngazwo ri tshi ḓiṱongisa na u ḓihudza nga flaga ya Afrika Tshipembe thi
vhone Tshivhodza ri khou livhuwa nga maanḓa heiḽa pfunzo ye vha ita nṋe ndo to dzula ndo vhudza ndi na Theri na Ndivhuwo ri khou bva studio ndi ri heiḽa pfunzo ri songo tenda u i ṱahela kha ri i tevhelele ndi tshi khou vha ṱongisela nda ri nṋe ndo no i pfa ri makhado ndi yavhuḓi kha ri zwi amba zwo ri ndi ḓo dovha nda vusuludza futhi ngauri ndi yone pfunzo ine na riṋe ri na vhuḓifhinduleli na u funza lushaka zwi nga si gume hanefha ndi khou tenda uri ri na mashudu uri thimu ya Vhanḓelani na vhaṅwe vhahashi na vho Mutenda vha fhano vhane ri ḓo phaḓaladza na shango uri kha ri ite zwithu zwo teaho ngauri vhuvha na u funa shango ḽashu zwi kha riṋe vhaṋe a zwi farisi tshithu uri ri vhe ri khou amba vhaṅwe mashango vhane vha funa nga tshikhuwa vha patriotic so riṋe ri na vhuḓifhinduleli so ri khou fulufhedzisa uri ri ḓo ita nga u tou ralo ndi ni vhudze ri na mashudu vheiwe hu na ofisi dzine dzi tshi takuwa dzi tshi ya vhathuni hu vha hu tshilidzi na tshilidzi thine ya zwi ḓivha zwori no ya event na sokona u tshi pfi president wa shango vha hone vha khou ḓo bvelela na musi zwino hafha a si mushumo zwawo ngauri ri khou amba ri na ofisi ya business manager acting business manager wa SABC Limpopo Khombo ndi vho Rudzani Mashamba Khevhala khombo vha deva vhaswa vha vhone zwino hezwo zwithu zwi amba zwihulwane nga maanḓa zwi amba zwori zwinzhi zwoṱhe zwine ra khou zwi amba hafha na musi ofisi i tshi tou vha hanefha yo tou thetshelesa na musi ri tshi ṅwala uri ṅwakani ri khou ṱoḓa zwiṅwe vha approve zwi sathu vhuya zwa ngo ṱalutshedza thivho zwi pfa habe tshithu tshe na tou zwi pfa ni hone na tshine na khou tou ṱalutshedza zwi a fana zwino ngori vhone vhane vha hone hafha zwi amba zwori mushumo washu u ḓo leluwa ri khou livhuwa nga maanḓa vho Mashamba thank you so much nṋe mushumo wanga ndi mupfufhi badi ndi mafhungo a role of young creatives now and in the future nṋe ndi nga amba uri ri songo ḓi dzhiela fhasi ra vhona uri mushumo une ra khou ita a u dini ndi wanga zwi guma kha nṋe ndi ngazwo ṱhoya na musi i tshi khou sedza uri i shela hani mulenzhe zwino a zwi gumi zwino fhedzi na matshelo ina future ndi khou tenda uri hafha hu na ndo vhona vhaoli vhavhaḓi vhaimbi vharendi u gai uḽa wa murendi ndi vho hu na uḽa wa murendi we a vha khou ri itela tshirendo tshavhuḓi tsha vhaswa u gai over vho ganda mipfa tiri vho ganda mipfa vha gai vha hone tiri hai mushumo wavho ndi wavhuḓi vha ise phanḓa ngo tou ralo thiri na noṱhe na vhane vha tou vha na dzangalelo ndo pfa wa brand specialist a tshi khou sumbedzisa zwori hu na vhane vha tou vha na dzangalelo na lutamo u ḓidzhenisa kha heyi nḓowetshumo ndi ngani Phalaphala FM yo pfa zwi zwa ndeme uri ri vhe na ḓuvha ḽa vhaswa na vhaswa vhane vha vha kha nḓowetshumo ya vhutsila ndi ngauri heyi nḓowetshumo i na vhushaka tsini nga maanḓa na zwine riṋe sa tshiṱitshi ra lavhelelwa zwone zwa mini ndi ḓo thoma nga zwithe ri amba zwo gudisa zwo funza na u entertaina thiri vhaimbi vha hone hafha kha u entertaina kha dzi nyimbo ri ya entertaina ri ya gudisa nyimbo dzashu dzi vha dzi na milaedza thiri kha vhaoli thiri ri ya gudisa zwino hezwi ri khou gudisa zwine ra vha ri khou ita ri khou ola zwi na pfunzo kha lushaka vhavhaḓi zwi na pfunzo kha lushaka ndi ngazwo ndi ḓo nifha tsumbo ine ndi ya tama uri roṱhe ri ḓi dzula ri tshi humbula na u vhona aluwa mukegulu vhono ri ya Mabasa u sumbedza zwori a si zwithu zwa fasi na musi mukegulu vha celebrate wa ḽifhasi ḽoṱhe namba dzina to google zwino Wikipedia ndo to vha wana ni tshi to ri no ri ya Mabasa madzina khala a khou bvelela amba mafhungo oṱhe zwino zwi a konadzea uri na ini sa muswa ni ḓi wane na musi ni tshi khou pfha ungari a zwi dini fhedzi na wana zwi tshi nga phaḓalala na ḓi wana ni ramabindu ane ni a kona no hira vhaṅwe vhathu zwi amba zwori heyi nḓowetshumo ina potential ya u dovha hafhu ya kona u
tandulula thaidzo dzine riṋe sa shango ra khou ṱangana nadzo. Vhembe ndi masipala une ri khou ṱangana, ndi district ine ra khou ṱangana na thaidzo nga maanḓa ya gender based violence. Ri a zwi ḓivha thi, mara ḓo to mbudza sa mutsila une tshivhodza vha vhona nga mutsila o muḓurowu ya ni khou ḓurowa na tshifhinga tshoṱhe tsho dzula o dzulela bodo yawe neiḽa kana o dzulela thanda yawe, a nga vha na tshifhinga tsho rwa ṅwana kana musadzi tshi nga si vhe hone thi, ngauri muhumbulo wawe u dzula ndi uri hoyo muthu na muhumbulo wawe u dzula u tshi khou humbula uri zwino ndola ndo guma fhaḽa kha tshanḓa zwi amba zwori ndi khou funa uri matshelo ndi thome kha mulenzhe wa tshaula thiri. U vha khou humbula ndi uri muhumbulo wawe u dzula wo ḓala mafhungo, u humbula zwa positive, u ita zwine zwa ndi uri na musi o dzula na miya vhana kana na khotsi a vhana ngori thiri zwo tambudzana ni a wana na maḓuvha ni nga zwona phaḽaphaḽa tshimbiri a i tikedza u tambudzwa masia oṱhe, ngori ri khou tenda uri hu ḓivha na dzi percentage nyana ine na vhanna vhavha vha khou ri hei a ri khou fariwa zwavhuḓi. So havho fhethu tshifhinga tshiṱukuṱuku tshine a vha na tsho ndi tsha u sumbedza lufuno na ṱhonifho kha muthu ane a tshila naye, ngauri tshifhinga tshinzhi tshawe tshi vha tshi khou shuma zwithu zwine zwa vha na ndravha. Ni murendi, ni muimbi, ndi a zwi ḓivha vhaimbi ndi vhafhio ḓo ni imisa tshanḓa? Mukala ndi muimbi tiri okay imo zwi amba zwa uri ndi ina wisdom, vhuṱali ha u kona uri sumbedza nḓila ya uri ri ya hani phanḓa. Zwino vhe sa vhatsila ni a tea u vha vho zwi amba zwavhuḓi nga maanḓa sa muimbi uri na vhutsila hashu ri songo humbulela fhedzi namusi, ri humbulele na matshelo uri ovhu vhutsila vhune nda vha khaho zwa zwino ndi zwifhio zwine nda khou tama u zwi swikelela ende matshelo ndi zwifhio. Muthu u a tea u ḓivhetshela maga a uri ndi afha na ṅwahai ṅwakani vho kha ndi vhe ndo no vha kha luṅwe luṱa thiri, ande zwi konadzea zwi thoma nga kha iwe muṋe. Tsheo dzine riṋe vhane ra dzi dzhia ngauri hunzhi hune ra rwa luvhondoi hu vha hu tsheo dze ra sa dzi dzhie zwavhuḓi thi. Arali ra dzhia tsheo dzine dzi a amba na u maanḓafhadzana na vhutsila hanga, nda ḓibadekanya na vhathu vhane vha ḓo maanḓafhadza vhutsila hanga, nda ḓibadekanya na uri vhone tshivhodza vhavhembe vha na ofisi ine ya tou shuma zwezwo, nda vha ndi tshi vhudzisa uri vhone tshivhodza nṋe ndi ita ngorali vha nga nthusisa hani, hune vha kona hune vha ḓo ḓi amba uri hafha na hafha fhedzi kana hezwi iyani hange hezwi itisani hani. Fhedzi arali ni sa khou dzhia tsheo dzine dzi a maanḓafhadza vhutsila haṋu, na vha no sokou dzula naho na vha ni sa vhuṱani vhathu vha vhuḓivha, ni thoma na hanefho hune ni na dzula hone, vhathu vha haṋu kha vha u ḓivhe mashaka aṋu. Ende thiri vhutsila ndi bindu thi, ni nga to vhaḓela u gai wa vha khou vhaḓaho zwe nda zwi vhona nge nnḓa u gai zwi gai zwi vhaḓe zwiḽa zwe nda zwi vhona zwo naka zwigoloini ni khou zwi vhona u vhaḓa. Hu na muthu fhaḽa thi u vhaḓa muthu muthihi zwi ni dzhiela tshifhinga tshingafhani? Kha ime ndi kone u mu pfha. Okay. Ṅwaha woṱhe a tshi khou vhaḓa tshithu tshiri zwino ni khou zwi vhona zwi bva na kha iwe muṋe uri u khou ṱoḓa zwifhio, ngauri nṋe ndi nga si ri ndi tshi bvelela a ṅwana wa makhadzi wanga nda i vhona thanda heiḽani nda ri ṅwana wa khaladzi yanga yo naka zwone a ni mphi yone, o fhedza ṅwaha woṱhe a khou i vhaḓa. Ndi zwavhuḓi? Ndi zwavhuḓi? Zwi amba zwori zwi bva kha ene uri bindu ḽawe ḽi songo moḓa nḓilani thi. Wa vha vhudza zwavhuḓi ri u makhadzi ndi zwone fhedzi ndi mutengo, ndi nga to vha tsitsela luhafhulelo vho ngori ndi rengisa nga R200 vhone vho nda vha pha nga 150, a si zwone? Zwi amba zwori iwe muṋe choice dzau u khou kona u fhaṱa bindu ḽau for ṋamusi na matshelo, ngauri vhathu vha ḓo zwi ḓivha vhoṱhe uri haunoni a ri to phaga, a zwone?
so nṋe ndi a lwela na vhaimbi nṋe na dzi CD ndi a lovha vhaimbi vhanzhi vha zwi ḓivha zori ni tshi mpha nga mahala ndi ri ndi khou badela ndi ri why ni khou mpha nga mahala ngori thiri ndi bindu thiri ndi vha na CD iyo no ndo ya na badela dzine nda ḓo dzi dzhia ndi dzine khou ya mushumoni library ya SABC ngori vho dzila vhothi dzi nga si badelwe nga nṋe mara artist ndi to zhumbula mpori galo vhege ya lovha on ḓisela CD ndi ḓo amba ine ngori vha wa tshaho mara vhaṅwe vha khou ḓimphana mpori galo a week before a tshi lovha on pa CD na DVD ndi ya ngei kerekeni yavho Dagada ari vha ravele CD dza vha ndi vhugai ari ndi khou tou vha pha ndi khou tou vha bless ndari ham bless ndi business kha mbudzo ndi vhugai ndi ḓo mubadela ngauri ndi hezwo zwithu zwi thoma kha vhewe vhane na ḓo wedza vhathu uri zwithu zwa vhewe mishumo ya vhewe ndi mahala i ḓo vha mahala a hu no pfi mashaka a hu no pfi mini ni ḓo wana uri na vhaṅwe ni nga ya kha mavhengele a vho malume vha vhona soko swika na dzhia na ndi ḽa malumbe zwino zwi thoma kha riṋe uri sustainability yashu ya vhutsila hashu vhuguma gai zwa vhukuma ndi zwori vhathu vhane ra khou vha celebrate dzi paintings na mini vhane a ri vha ḓivhi na madzina hu soko ṅwala madzina hafhaḽani soko pfi nyinyiwa madzina ane o no ḓivhea badi vho thoma huṅwe fhethu vho thoma huṅwe fhethu zwino nṋe ndi khou ri ndi ṱuṱuwedzo uri zwi a konadzea uri na musi sa vhaswa ni pfe ungari a zwi dini fhedzi hu na vhumatshelo kha heyi nḓowetshumo ngauri ina khonadzeo ya u tandulula madandatende manzhi ane ḽifhasi ḽa khou faisana nao na uri ndi zwa ndeme uri muthu a songo tshila nga eṱhe khonani yawe a yeṱhe ro ṱangana hafhanoni na vhuṱanzi uri ri ḓo tshentshana dzinomboro ri ḓo ḓivha zwori muṅwe u ita mini ra kona u thusana uri ri fhaṱe vhutsila hashu a thi ri zwino riṋe sa Phalaphala FM ri na vhuḓifhinduleli a uri thi ri a funza ri a gudisa ri a entertainer ndi vhuḓifhinduleli hashu u informa zwa vhukuma ndi zwori uri riṋe ri phaḓaladze vhutsila havhe vhukoni havhe ndi ngazwo dzi interview ni hezwo zwori SABC ya badelisa airtime ya SABC ni mahala muya hola wa badeliwa ende a u badelwi nga u badelwa nga seconds 30 seconds ya balwa vho vhugai vho mashamba 30 seconds yeah muya ivla no dzula phala ni studio ready pa mahala na vha ni khou soko amba ni khou amba nga bindu ḽaṋo ndi tshelede ine ya tea u badelwa nga ramabindu ni tshi pfa Phalaphala tshi khou welela tshiri bindu ḽifhio mini vho badela zwino shumisani opportunity ni kha ḓivha ramabindu muṱuku uri ni kha ḓi ita vhutsila uri vhathu kha vha ḓivhe mishumo yaṋu fhedzi zwi bva kha ini tsheo i bva kha ine uri musi ndi tshi ita mushumo wangai ndi songo itela u bva mulanduni quality matters athiri uri nṋe ndi renge ndi ṱuṱuwedze vho ṋetshivhodza ndi ṱuṱuwedze vho mashamba ndi ri hey vha tshi tou dzhena muḓini wanga vha tshi tou wana painting ya vhuḓi kheyi vha ri vha ri vele vho i wana gai nda ri ndo i wana kha mukene ndo i renga nomboro dzawe khedzi ndi musi ini zwo bva kha ini muṋe a huna muthu ane a vha na vhuḓifhinduleli ya uri talent yaṋu vhutsila haṋu vhu phaḓalele nga nnḓani ha ini muṋe choices dzi kha vheiwe vhane ndi a funa bado amba mara thi nga ambi u fhira hafhanoni vha songo mangala ndo takuwa ndi a vha ḓivha muhulwane wanga uri vha tou rali na iṅwe awara vha tshi nga i dzhia vha tshi nga i dzhia vha dzula vha na mafhungo manzhi nga maanḓa ane ri nga si a fhedze hu na tshithu tshithihi fhedzi tshine ndi khou tama uri ri ngauri thi upfhi ro ḓo educatiwa a zwone na zwithu zwine ro ḓo guda zwone kha zwe vho Ravele vha amba ndi tshifhio tshithu tshine vhone vha khou tou pfha uri tshi ḓo vha thusa u bva zwino u ya phanḓa tshine vha khou pfha uri nga vhutsilo havho vhone tshi nga vha isa huṅwe fhethu tshithihi fhedzi ndi khou vhudzisa he mbudziso ndi khou itela uri ri fhaṱuse na muṅwe muthu o dzulaho hafha fhasi ngori hu nga vha hu na zwiṅwe zwithu zwine hango zwi doba hu na muṅwe khou o imisa tshanḓa ngafhi heyi pfunzo inoni ndi ya vhuṱhogwa nga maanḓa ngauri hu pfhi hu khou shayeya mini hafhanoni South Africa kha vhaswa
Okay, tshithu tshe nda tou dzhiela nṱha vho amba zwori quality matters, zwine zwa amba uri arali ndi na quality ahuna tshine tsha nga ima phanḓa. Hapfi quality matters ri zwa zwori bindu liṅwe na liṅwe line arali kha musi vha ri vha khou hira kana vha khou ita tshithu ha sa vhane zwiḽa zwithu zwo no pfi quality a si vhanzhi vhane ra nga dovha ra humela zwone kana. Okay, zwiṅwe zwithu zwine nda khou humbela khezwi ri tshi tou thoma u dzhia maiki kha ri ḓi ambe ti madzina uri ri vhe ri tshi khou ḓivhana ngori vhaṅwe a ri ḓivhani. Ndo vhona tshiṅwe tshanḓa gai ngafha tsini. Okay, ndi vho ganda mipfa ti nda aba ndi vho ganda mipfa vha bva ngwenene ya Themeli. So zwi amba uri arali uri kha musi hu na zwiṅwe zwine vhathu vha tou nḓivhela zwone hayi zwirendo ndi zwifuna nga maanḓa, zwirendo ndi a zwifuna. So na mishumo henoni ya zwanḓa ndi tou vha uri thi a tou wana muthu ane nga ngudisa mani sokou pfha ungari na musi ndo dzula kha hetshi tshiduloi hayi vhora vele ndi tshi sala ndi tshi ṱuwa vha ḓa vho mbudza zwone ndi khou tou itisa hani nda wana vhafhio vhane vha nga nṱireina. hayi khezwo kha ri vha rwele zwanḓa. Hu na vhaṅwe ndo vha vhona nga hafhanoni i ḓo swika hezwi ndi khou zwi itela uri ri ye ri ḓivhe uri hezwi ri tshi khou dzhena kha heyo nḓowetshumo zwi songo sokou tou guma hayani na wana ho ḓala zwivhaḓo hafhaḽa hayani zwi sa khou itiwa tshithu zwone kani zwi a ita hezwo zwa guma hayani. Hinda ano khou amba ndi Balwe Mirakele nṋe ndi nṋe artist ri bva ri a Mashamba ri imba gospel music ndi tshimbila na Kavhelo. Tshithu tshe nda tshi pfha tshe vho Ravele vha tshi amba tshihulwane ndi tsha quality, ndi a zwi pfha khou ambiwa nga quality mara tshithu tshe tsha tou ndia nga maanḓa ndi uri muthu zwi bva khae ene muṋe nangwe a vha na quality mara quality yawe khou tea uri a i dzhie a ise vhathuni. So ndi tshone tshithu tshe tsha ndia nga maanḓa hetsho uri nangwe vha vha na talent mara vhone vha sa ima a huna tshithu tshine tsha ḓo bvelela. Ndi zwone zwithu zwe zwa nthachesa nga maanḓa hezwo. Nkholiwo zwanḓa ndi hezwiḽa zwe nda ndi khou amba zwa uri muthu u a kona tshithu mara tsha dzula hayani a zwone kani u a kona u runga mara wa wana hezwiḽa zwithu zwo sokou ḓi dzulela hayani. U ya kona u vhaḓa mara wa wana u khou sokou vhaḓa zwithu zwo sokou ḓadza hayani zwiṅwe zwi tshi khou vhidza na mabete a zwone kani wa kona o ola mabambiri o sokou dzula hayani mara zwino u tea itani u tea ita kuwa wa bva. Ndi muṅwe wa milaedza ye ra vha ri tshi khou i ṱanganedza tshi khou bva kha Vho Ravele hafhanoni nga nnḓani ha hezwo ri khou tea uri ri fhirele phanḓa. Ndo tou vha uri ndo hangwa vhone tshi vhodza zwezwi vha tshi khou amba hafhanoni ndo vha pfha vha khou imba nda vha pfha vha khou imba na ngei radioni. Vhudzi ni a zwa zwa uri vhaswa vha ano maḓuvha amapiano ndi yone ine ya khou vha dina badi ine ni nga si kone uri ni ite zwiṅwe nyana na vhone tshi vhodza zwi nga si ite vhathu kani vhone tshi vhodza ni nyaga u vha pfha vha khou imbedzi dzine mara dzo ṱanganisiwa zwavhuḓi zwi nga si ite mara vha nga si tende kha uya lwa national anthem vha nga si tende vha ri a zwi tendi. Ndi khou tama uri ndi ye ndi humele khavho zwa zwino vha tshi ḓa vha tshi khou ri ḓisela tshipiḓa tsha support opportunities ngauri ri tea u ḓivha hune ra tea u wana hone zwiko ati zwine ra tea u wana hone thuso hetshinoni ndi tshone tshifhinga tshine ndi khou vhafha tshone ni vhone tshi vhodza ri tshi khou ḓa kha vhone. ndi khou livhuwa mushumisa mushumo ndo vha ndi khou ri ṱhamusi ri ḓo thoma nga havha vhaḽi vha ḓe vha kone u sumbedza zwine vha nga ḓi tou vha ḓele ngeno nṱha zwavhuḓi. Havha vhaswa vha khou ṱoḓa uri vha tou vha vhona zwavhuḓi. Ndi matsheloni vhathu vhoṱhe ndi khou livhuwa
ndi khou livhuwa. Alright, nṋe ndi pfi Maadula Tshiphiwa, ndi bva leader. Leader dzo to imela uri Limpopo Economic Development Agency. Ndi tshiimiswa tshi re fhasi ha Department ya Economic Development, LEDET. Zwino riṋe ri wanala hafha Thohoyandou vhukati ha kana ndi khou advertise namusi ndi radioni vhukati ha vhengele ḽa Shoprite na Game kha zwifhaṱo zwa Limdev zwa kale, mara zwa zwino i vho vhidzwa upfi leader. Ndi hune nṋe ra wanala hone. And then riṋe sa leader mushumo washu ndi wo eletshedzana na vhoramabindu. Nṋe ndi khou tenda uri vhathu vha re hafha ngori ndi dzi artist u ya nga u fhambana, vhaṅwe vha nga vha vho dance a thi ngo zwi pfha ngori vho ndo swika u lenga, vhaṅwe ndo no pfha vhene vha vha khou comment uri a imba u ya nga u fhambana na havho na u ita art ya u tou u create zwithu kana u runga kana zwezwo zwa nga zwi khou itiwa. Riṋe zwino ri thusana na vhathu hanevho vhene vho thoma bindu kana vha na idea yo thoma business. I nga vha ifhio na ifhio, though namusi ndi tshi khou ḓivha uri riṋe fhano ro ḓela zwa art na dzo fhambananaho a ri khou khetha business dzine ra thusa, mara ndi ḓo lingedza uri ndi ambe ndi tshi khou sedzana na vhathu vho kuvhanganaho fhano. Musi vhone vha na muhumbulo wo thoma business i nga vha ifhio yeneyo yonela na art kana ndi u imba kana ndi zwifhio, hoyo muhumbulo vhone vha nawo sa zwe vho Sheroni vha ambisa zwone zwa uri zwi bva kha vhone. Arali vhone vha nga dzula nawo vha si nyago u bvisela nnḓa kana vha si u redzhisitara ngori u tshi khou itela tshithu tshiṱangani zwi khou amba zwo ri u khou nyaga u aluwa, mara ra khou ngo aluwa u ya wa khompyutha na vhaṅwe vhathu. Ri khompyutha ngo itani ngauri vha ḓa ofisini dzashu ri vha thusa nga uri vha redzhisitare business yavho. Muthu a redzhisitara business u khou ri ndi khou vula dzi nḓila uri ndi ḓivheyevho. Okay, ṱhoḓea dza uri riṋe ri redzhisitare business kana uri vhone vha redzhisitare business ndi dzi tovhelaho. Ri ṱoḓa khophi ya ID yavho, arali i ya khadi ri ṱoḓa vho i ita nga murahu na nga phanḓa. Heiḽa ya kale ya green bar yo luga henefhaḽa kha tshinepe tshavho fhedzi. Tshiṅwe tshithu tshene ra dovha hafhu ra tshi ṱoḓa ndi madzina mana a uri na business, not madzina a vhana kana mini. Ri nga ḓi zwi ita mara kanzhisa arali nṋe ndo ri ndi pfi Tshifhiwa wa sokou ndi khou ṱoḓa business yanga i tshi pfi Tshifhiwa crafting i nga vha yo no vha hone. Zwino zwi a reduce chance dza uri vhone business yavho dzina heḽo ḽi phase. Zwino arali ra sokou ṱanganyisa u ya nga hanefho hene vhone vha ḓo tamisa zwone u nga ḓi wana heḽo ḽe vha ri nae ḽi tshi ḓo phasa. Tshiṅwe tshithu tshene ra tshi ṱoḓa musi ri tshi khou redzhisitara heyi business ri ṱoḓa email address. These days a hu tshena muthu ono khou redzhisitara business a sina email address. Naho arali ri vhavhili kha business nthihi a ri tendeli uri ri shumise ya muthu muthihi, muṅwe na muṅwe u khou lavhelela uri a vhe a na email address. Ri tshi bva afho kha email address ri khou ṱoḓa a physical address ya muthu ya uri u dzula gai, not ḽiṅwalo ḽo bva musanda, just uri vhone vha zwi ḓivha zwori ndi wanala manini, stand number mini mini. Ndi zwezwo zwithu zwine ra khou ṱoḓa zwone zwine zwa redzhistariwa musi ri tshi khou ita a business certificate. Ra dovha hafhu ra ṱoḓa contact number dzavho arali na musi vha vhavhili vhathu vhoṱhe hezwo zwithu zwi a ṱoḓiwa. Zwino musi ri tshi khou redzhistara business tshiṅwe tshithu tsho no ṱoḓiwa ndi tsha uri arali vhone vho no mala, ndi zwithu zwiswa kale zwa zwi tsha itea zwa zwi sa itei, arali vhone vho no mala hu ṱoḓiwa na copy kana information ya uri partnera yavho vho malana naye lini. Hezwiḽa zwithu a ri koni u processa ri tshi ya phanḓa arali vhone vha songo ri fha heiḽa information zwi ḓo feila, mara arali vha songo mala zwithu zwoṱhe zwi a tshimbila. ID number ya partner yavho na uri vho malala lini, ḓuvha na ṅwedzi na ṅwaha, hezwo zwithu zwi a ṱoḓea. Vha vhoṱhe a huna mathada. U redzhistara business zwi ri ṱoḓa fhedzi 175, 50 randa kha 175 i bva i tshi khou yo redzhistara dzina. Lune hezwiḽa zwe nda vha vhudza zwo zwi a itea arali vhone vha nga ṋanga uri dzina ḽa business yanga i khou pfi Tshifhiwa ya vha yo no vha hone. U tou bva fhedzi i tshi vhuya i khou ri vhuisela phindulo yori Tshifhiwa enterprise yo no vha hone yo ṱusa 50 randa. Vhone vha fanela u dovha vha bvisa 50 randa yo itela dzina. That is why ri tshi ri vha tshi khou create madzina kha vha ite uri a vhe madzina a songo ḓowelea o no nga a complex. And then business dzine ra redzhistara
ndi tshaka mbili yange ofisini. Huna business inopi cooperative na business ene yavha ya company yene vhathu thomani vha vha tshi dzhia uri ndi ya sole trader. Heyo ya company i ṱoḓa muthu muthihi vhavhili kana vhararu u woṱhe wa i registara, mara heyi ya koporasi a i ṱoḓi muthu ene a vha yeṱhe. Tshivhalo tshiṱukusa tsha u foma business eno pfi cooperative ndi musi vhathu vha vhaṱanu. A i khethi uri ndi vha muṱani lushaka luthihi kana ndi community kana vhathu ni ḓo vhumbana ni tshi bva hanefho uri nṋe na havha ri khou fanela uri ri ṱangane ri ite business eno pfi cooperative. Zwi a itiwa nga vhathu vhoṱhe. Hu tou vha iṅwe na iṅwe business i na disadvantage yayo khathihi na advantages dzayo. Ya koporasi i tou takadza uri kanzhisa kha muvhuso hu mbo ḓi pfhi vhathu vho ḓi registara nga koporasi hu na dzi incentives dzine dza vha hone from the DTI kana zwiimiswa zwo fhambananaho. Mara kha ya muthu muthihi na zwone zwi hone mara zwi vha zwi limited. Disadvantage ya koporasi ndi ya uri vho ri nga ḓi langana ṋamusi roṱhe ro takala ri khou anḓana matshelo ra vha ri si tsha anḓana. Ende ri dzi signatories ndi khou tou ṋea sa tsumbo ri tshi ya dzi banngani wa wana muṅwe a tshi vho ri nṋe a thi ḓi kana mini mini zwavho sia zwi tshi konḓisela business u bvela phanḓa. Mara ndi ndoṱhe ndi a zwi ḓivha zwo sedza nṋe arali hu khou ṱoḓiwa tshithu ndi tou takutshedza nda tshimbila uri zwithu zwanga zwi luge. Zwino ri vhanzhi zwi kanganyisa zwi tshi ḓafho hu si tshena nyanḓano kana muṅwe no wana mushumo kana a tshi vho ri nṋe ndi a bva wa vho sala u koporasi a i sali na vhathu vhana a i tsha vha functional i ḓi ṱoḓa vhathu vha vhaṱanu wa wana a khou balelwa na u ḓisa basa yori kha vha remove as a member. Hone arali vhathu vha vha khakhea zwa vha vha na mashudu vhatondiwa nga tshelede muthu anga vho soko konḓisa uri haya bini uri tshiimetla tshiimiswa kana ara vho to fhaṱeliwa ndo vha phathi yazwo a vha tshi vho konḓisa. Zwino mara na zwezwo zwi bva kha vhone vhana uri vha khou decide u forma business ya type ifhio kha koporasi kana khamphani. Mara zwi ṱoḓea kana zwi dodombedzwa ndi zwezwiḽa na tshelede ndi 175 kha vhuvhili hadzo. Zwino riṋe mushumo washu sa leader ri to ṋea advisory service ende advice yashu ndi mahala a i badeliwi kha tshumelo dzoṱhe. Ri khou badela business u registara ngauri a i ḓi kha riṋe i vha i khou itiwa CIPC hone ya vha Pitori. Nga nnḓani ha advisory service yene nda khou ri ri vha ṋea yone ende advice i thi ri muthu wa mu eletshedza uri dzhenani tshikolo arali a tshi funa a sie kana makhoneni a ita zwine a khou ita. Ndi ngeletshedzo fhedzi zwi to bva kha uri vhone vha khou i dzhiana kana vha khou i dzhiana. And then tshi tovhelaho ndi tsha uri vha thusa nga ha uri vha comply u tovhelela milayo ya musi vhone vho no registera business. Ngauri vhathu vhanzhi vha nga vha sa ḓivhi zwori ndo no fara certificate tsha business ndi a tshi thelela. Vhathu vha nga vha tshumbula uri hu theleliwa SARS fhedzi hezwo no pfi SARS return tax return. Asi hezwo fhedzi ri dovha ra thelela na ya CIPC ya fha ra registera hone business naho vho ḓa nga kha riṋe na vhone vhaṋe ri a ḓivha trainer uri u registera certificate zwi to itiswa hani vha zwi ita vhone vhaṋe. Hu na CIPC annual return zwino ndi June namusi ndi dzi 27 arali nda registera business yanga ya vhuya nga dzi 27 zwi amba uri ṅwakani nga dzi 27 i ḓo vha yo fhedza ṅwaha. Zwino i tshi ri dzi 28 i fanela u theleliwa ndi uri ri soko pfa uri business kha itelwe vho birthday i theleliwa 100 rand kha ri to zwi ḓivha zwa uri ṅwaha u tshi fhela hu na tshelede ino ya CIPC ndi yo to sumbedza zori ndi kha ḓivha kana muraḓo kana uri business yanga i vhe active isi valiwe ngori nga murahu ha miṅwaha miraru business dzi ambo ḓi pfi dzo valiwa pfi dzi deregistered. Zwino arali vhone vha khou nyaga uri i dzule active zwihululu arali vha tshi khou pfa uri ndi nyaga u tendara kana ndi nyaga uri ndi yo ita dzi exhibition huṅwe fhethu ngauri a huna tshiimiswa tsha no tenda u shumisana na muthu a songo ḓi registeraho a sa ḓivhei. A thi ri na ṅwana ha holi grant arali a sina birth certificate ngoralo na kha business musi ri tshi khou ngo tendara kana ri khou ngo ita mini a ri koni na musi ri tshi khou ngo lambedziwa a si kanzhi vha ṱoḓa vhathu vhane vha vha na business certificate uri zwi ḓivhe uri tshelede yo ya gai uri vhathu vha kone u account. So nda ndo amba nga uri una CIPC annual return na ya SARS zwa dovha hafhu zwa dependa vho kha sector vho mara hezwi ndi khou pfa uri arali i ya catering
muthu u fanela u wana certificate tsha uri zwa vhukuma kuma ene uya ita zwiḽiwa na fhethu ha hoda inspectiwa uri right una business dzine a dzi soko shumiwa fhedzi hu sina zwiṅwe zwithu zwine wa dovha wa zwi ita nga murahu. Ra dovha hafhu ra vha thusa ngo u vha ri to thusana a thi khou ri ri ṅwala business plan ri to thusana ngori mihumbulo yoṱhe ndi yavho ende business yavho i nga si fane na ya muṅwe ende ndi nga si ṅwale zwine zwa bva muhumbuloni wavho vhone vha to mbudza uri vha khou nyaga u itani ra thusana ra eletshedzana ri vha thusa nga u drafta business plan na business profile yavho. Ra dovha hafhu ra vha thusa kha uri musi vhone vhono bvelela kana vhono vha na zwithu zwinzhi dzi product dzavho hu vhe na exhibition zwezwo i tshi vha hone vha ya vha exhibita zwithu zwavho ri to facilitator hezwo zwithu. Nga nnḓani ha izwo ri vha fha training ndi tshone tshithu tsho fhedzisela tshine rine ra fha tshone hange ofisini. Training yashu yone ndi ya business management a si ya technical ya uri arali vhone vha tshi vhaḓa vha tshi runga vha tshi imba ri a vha gudisa uri u imba zwi to itiswa hani u runga zwi itiswa hani. Yashu ndi heyi yo manager business ndi zwezwo fhedzi yene kha heyo training yo fara mimodulo yo fhambananaho ya uri vho ḓo amba uri musi ndi tshifhiwa CD a si mahala muthu kha ḓivhe tshifhinga tshawe ndi heyi yenda ra khou vhidza upfhi labor uri arali ndi tshi shuma tshifhinga ichi ndi badelisa vhugai. Kha dzi training dzashu hu na costing and pricing uri arali ndi tshi khou renga labi ḽa vhugai gai nda ḓa nda dzula fhasi nda zwi ita after 5 hours kana 5 days arali ndi tshi to ola muthu ndo to mu ita bva kha muri zwiḽa zwithu ndi khou zwi costa vhugai ndi vha ndo vhalelezwa zwino riṋe training dzashu dzi a katela hezwo ndi hezwi nda khou vha vhudza zwa uri a dzi to vha dza technical dzo to sumbedza tshikili tsho ri shumisani ndi tsho manager bindu kana mabindu ashu. Ra vha na yone financial management na marketing nga u ralo ngo ralo. Nṋe ndo livhuwa ya kha vha dovhe nga zwanḓa ri dzula ri tshi ṱuṱuwedziwa sa vhaswa uri kha ri ḓi thomele zwashu nga tshifhinga tsha dzimbudziso vha ḓo ṱoḓea fusi zwene zwino tshi a swika nda ndi tshi kha ḓi ri dzula ri tshi ṱuṱuwedziwa uri kha ri thome zwithu zwashu athi ri ndi mabindu ashu hafhanoni. Zwino ndi to sa ḓivha uri vhathu hafhanoni vha na tshenzhemo na mafhungo e vha khou amba kana ndi uri arali vha na mbudziso kha vha dzi vhulunge fhasi athi ri fhedzi ndi khou humela futhi kha hala mafhungo a uri zwe vha zwi dzhia zwihulwanesa afha kha etshi tshipiḓa ndi zwifhio ri sathu pfukela phanḓa. Ndi vha ndi khou itela uri ri vhe ri tshi khou humbudzana na vhaṅwe vhoi vha ḓo ḓivha vha khou doba zwevho vhaṅwe vha ḓi wana vha tshi khou itani vha tshi khou zwi fara. Zwino hafha ndi khou tou ṱoḓa vhathu vhavhili fhedzi vhane vha ri hayi hu na zwe ra doba hafhanoni kha etshi tshipiḓa. ndo vha vhona nga gai? Okay. Madzino thoma uri ri ḓi ḓivhadze. Dzina langa ndi Radzilani like ndi dzula Mabunda block B ndi murepa so ndo guda uri sa artist ndi to dzhiela nzhele uri vhutsila ndi to bindula ngawo ndi zwezwo. Tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha vha natsho ndi kwamba kha mafhungo a vhutsila ndi uri mpho iṅwe na iṅwe ine vha vha nayo vha nga ḓivha tshiṅwe tshifhinga vha sina nthihi zwi a ita hezwo vha nga ḓivha muimbi vha nga ḓivha muoli hezwo zwithu zwoṱhe vha kona uri vha ite bindu ngazwo fhedziha mafhungo a thoma a fhirana nga hafhaḽa zwi amba uri hezwo zwithu fhedzi vha tea dovha futhi vha arali khamusi hu na mbudziso dzine vha khou ṱoḓa u ḓivha vha tshi ya phanḓa ngori nda ḓa zwo ri zwi hone hafhaḽa kha hetshiḽa tshipiḓa zwi nga si sokou guma hafhaḽa kha presentation heiḽani hu avha na zwiṅwe zwine vha tea uri vha ḓivhe fhedziha ndo ri ndi tshi khou kwamiwa hafhanoni a sumbedzisa upfhi ri ḓo dovha ra fhiranyana kuṅwe kupiḓa hafhanoni ra ya kha kuṅwe hafhanoni ri khou humela kha vhone tshipodza ri vha ḓovha vha tshi khou ri thusa nga hetshi tshipiḓa tsha support opportunities vha tshi ḓovha vha khou thusana na vheiwa hafha zwino naho ni a tea uri ni to ḓivha tshoṱhe uri vho zwo no ḓo ni thusa ndi zwifhio. Ndi khou livhuwa
hapo ka program yavho thamusi uri vha sa to xela rina NYDA ine ya National Youth Development Agency na vhone vha na tshipiḓa kha program yavho ya u amba na vhone sa vhaswa nga dzi opportunities dzine dza vha hone kha NYDA dzine dza nga vha thusa sa vhatsila. Zwa zwino ndi tshi khou amba vha kha mutangano muṅwe, unfortunately arali vha ṱavhanyidzo fhedza vha ḓo ḓa vha tshipiḓa tsha uyu mutangano. Havha vha SIFSA ri tshi khou amba zwino hu na muṅwe mutangano une wa vha hone hangeini library auditorium une vhakati vha khou ṋanga komiti ya masipala wa Thulamela ya SIFSA. Ho vha na clash ndi sa ḓivhi avha vha Pembe District Arts and Culture Council uri vha hone nafha. Okay, ngari aba housing. So ri ḓovha ro fhira havho vha hezwo zwiimiswa ra ḓa kha tshipiḓa tshetshi tsha muhasho wa mitambo, vhutsila na mvelele. Ndo zwi amba earlier uri department nga murahu musi zwo vhonala zwa uri ro fhandekanyiwa vhavenḓa nga ngei, vhatsonga nga ngei, vhatshena nga ngei, nga tshila tshifhinga tsha murahu musi ri tshi vha na muvhuso washu wa democracy, mara ndi ufhio muhasho une u nga ri thusa khou vhuyedza havha vhathu uri havha vhathu vha dovhe vha dzule vho dzulelana. Ndi ngazwo vha tshi wana hanefha hune vhathu vha tshi u sedza vha ri ndi Venḓa, hu na vhathu vhane vha vha na madzina a Xitsonga, hu na vhathu vhane vha vha na madzina a Sepedi kana Sisuthu ngoralo. Zwi tou sumbedza uri ro vha ro dzulelana, ra fhandekanywa nga nḓila ra fhandekanywa ngayo. Fhedziha muhasho hoyu vha ri ni ri khou ni fha mandate wa uri tshimbilani ni vhuedze havha vhathu vha dzulelani zwavhuḓi nga mulalo, ngori ra ro fhandekanywa nga nḓila ine ra dovha ra ṱavhiwa na vengo nga vhukati hashu uri ri vhengane. So uri hezwiḽa zwithu zwi fhele, hoyu muhasho u khou yo thusa kana u shuma u ita zwezwo zwa uri ri vhuedzane, ri ite hezwiḽa zwine nga tshikhuwa vha ri ndi social cohesion. Zwino hezwi ri zwi ita nga nḓila nnzhi dzo fhambananaho. Ri zwi ita nga mitambo, ra zwi ita nga vhutsila na mvelele. Zwino hafha ṋamusi ho ḓa vhatsila, a good example ndi ya vhatsila vha u imba. Vha sedza mabepha a vhatsila vha u imba ndi mabepha ane a kunga vhathu vhanzhi a zwone. Ra tori muimbi mukene hafha ane vha muḓivha ane khou ḓivheswa nga maanḓa zwino, ane vhathu vha khou mufunesa, ra ri khou ita bepha ḽawe. Vha nga wana ho ḓala vhatevheli vhanzhi vha Vhavenḓa, vha Vhatsonga, vha Vhapedi, Vhasuthu, Zulus ngoralo. Vha khou zwi vhona bone ndi vhone vhane vha ri vhuisa roṱhe ra ḓa ra dzula ra ḓi wana ri fhethu huthihi. Vha khou zwi vhona thiri. Zwino riṋe sa department uri vha ise phanḓa vhone na uri vha dzule no dzhia vhathu vha tshi vha fhethu huthihi, vha wana vhathu vhoṱhe vho takala, hu si lu tou vha lushaka lwo ṱanganelanaho zwavhuḓi. Ndi hayo mafhungo. Zwino ri zwi ita nga nḓila nnzhi dzo fhambananaho. Department ya ita dzi events, ri a ita dzi events dzine ri a kona u vha vhidza na vhone vha ḓa vha tshipiḓa tsha heyo event. Ri vhidza ndi vhaḽa vhane vha ṱoḓa vha ṱana zwithu zwavho zwine vha ita zwone. Ndo vha vhona vhaḽani vho ḓa na sculpture tshavho nga ngei. Ri tshi vha na dzi events a thi ḓivhi uri vha kha database ya department na nda havhaḽa vho vha ḓa thi khou vha vhona zwavhuḓi. Vha ri madzina ndi nnyi? Rendani Maumela. Okay. Zwino hezwi vhone vha kha database ya department ri tshi vha na dzi events, dzi events zashu dzi a vha na tshipiḓa tsha
craft exhibition kana ni tori exhibition ndi pala une vhone vha vha na tshikhala tsho ṱana mishumo yavho ine vha ita nga zwanḓa. Vhathu vha kona itani vha kona u renga, vhaṅwe vha ita dzi order. Ndi vhala vho runga vho vhaḓa vha painting ngauralo vha malungu vho lunzhedza na mini vha ṱana zwithu zwavho hafhaḽani vha ḓo wana vhathu vha tshi khou ita dzi orders u fana na zwino ṋamusi hafha vho Ravele ri tshi ya phanḓa hezwi zwine ra ri ndi dzi corporate gifts riṋe sa muhasho ri nga takala nga maanḓa ndo vhona vhathu vha khou vho fara dzi headphones vha dovha vha fha na zwikipa riṋe ra ri tshi khou ri arali zwi tshi konadzea na zwiṅwe zwiimiswa zwi re hone hezwi vha tshi ṱoḓa u fha vhathu dzi corporate gifts ri nga takala nga maanḓa vha tshi ya vha wana mukegulu vhane vha khou lunzhedza malungu somewhere hafha vha ri khombela vha ri lunzhedzele tshifanyiso tsha muthu kana tshifanyiso tsha microphone kana vha ri vhaḓele microphone vha ri vhaḓele microphone ya 100 vha khou zwi bva thiri vha ya vha renga hezwi vha tshi dzhena hafha vhathu vha tshi ri ho ḓa vhaimbi vha fha muṅwe na muṅwe corporate gift ya microphone vha khou zwi vhona thiri zwino vha tshi khou rala vha khou maanḓafhadza ponyi havhaḽani vha vhaḓi vhashu ngoralo vha hone vhathu vho vhaḓa khe vhaḽa Miss South Africa Disability 2024 finalist zwine vha vhaḓa zwone vha nga si khoro zwone ndi vhone vho zwi vhaḓaho. You won't believe it. Hafha fhethu hu na talent hu na musuku hafha tou vha na gold mara gold i gai yo dzumbama vha khou zwi vhona thiri. Zwino nṋe ri heyo gold yavho yo dzumbamaho ri khou funa na nḓila yo i bvukula ra isa vhathuni. Zwino ndi hafho hune na dzi company kana businesses corporate businesses vha kona u dzhia zwithu zwavho vha tshi ṋea vhathu sa dzi corporate gifts vha tshi khou vha maanḓafhadza. Huṅwe vha ḓo wana vhathu vha khou fhiwa zwibege zwo tou rungiwa zwavhuḓi zwa itiwa na malungu zwo naka vha ḓo wana zwi tshi tshimbila zwavhuḓi vha ri khou vha maanḓafhadza. Nga ngeno vha ḽa vho imba musi hu tshi vha na event dzi no nga sa dzedzi kana dziṅwevho dza mabepha vha tshi vha pa stage vha tshi khou performa ra vha badela vha khou vha maanḓafhadza vha khou zwi vhona thiri. Na riṋe sa department ri ita ngo ralo ri avha na dzi events dzine ra dzi ita dzi no nga vho Mapungubwe Arts Festival vho Marula Festival Kulumabukanye na dzedzi dziṅwe dzi events dza social cohesion dzine ra dzi ita ri a topola vho artists nthihi ri dovha ra vha na dzi campaign vho Ravele vho amba nga mafhungo a gender based violence and femicide. Vhatsila vhashu ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa vheni ni vhaswa ni khou ṱangana na bonyongo heḽi ni tshe vhaswa ende hu na bonyongo hu na gole kheḽi and then sa vhaswa ni funa u dzula fhasi na ḓivha uri iḽi gole mara ri nga tou lwisani naḽo. Habe vha ri gender based violence and femicide it's a pandemic zwithu nga zwezwiḽa ri khou tshimbila ro tiba milomo vha zwi humbula thiri zwa dzi covid vha ri nga ro dzula ngo rali mathina hayo zwino ndi khou amba so vha ḓo wana na muṅwe muthu ane khou lovha zwino kana vhathu vhane khou lovha zwino nga zwezwo vha khou vhulayana just like that. Zwino vhone sa muvhaḓi vhone sa muoli a vha koni u amba na lushaka na nga u ola nga ha mafhungo a gender based violence and femicide. Vhone sa muimbi vha khou sikana dzinyimbo dzine dzi a isa mulaedza kha vhathu uri hai vhathu vhashu a ri bve kha haya mafhungo arali muthu tsho mubalela tshithu u a tenda a zwone kana vha songo ri lu lufuno hu khou tea u fhela lufuno ha fhela vhutshilo thi ḓivha khongwana na hu khou tea uri hu fhele lufuno vhone vha ita hai lufuno lwanga ndi ya lukhipha nṋe hu ḓo tou fhela vhutshilo ha muṅwe muthu. So things like those kha vha ḓo humbula along those lines vha ḓivhudzise uri nṋe ndi khou kona u itani kha heḽi bembela kha heyi campaign ya uri vhathu vhashu hu na heḽi dada kha vha zwi sedze hezwo zwithu. Sa department zwiṅwe hafhu zwine ra ita zwone ndi hezwi zwe ra dzulela zwone hafha ṋamusi hezwi vha tshi khou vhona ro vhidza
leader NYDA SIFSA rina Parapara FM na Royal Heritage Festival mafhungo ndio vha manḓafhadza u ḓivha uri kha iḽi bindu ḽavho vha isa hani phanḓa. Vhaswa vhanzhi vho Rafela ndi zwone a vha dzhii vhutsila sa bindu, vha to dzhia vhutsila sa tshiṅwe tshithu tsha nga tsini tshine zwezwo ndi khou boreyavho ndi ḓo soko ndi ḓo soko. Arali vha tshi nyaga u excela vhone vha tshi to vuwa hayani nga matsheloni on a daily basis, vha to vuwa vha ri vha khou ita mushumo wavho wonoyo wa vhutsila. Vha sedza vhathu dzi artists nnzhi dzine dzi performa kha stage vha wana vha tshi khou kona nga maanḓa, vha tshi khou entertainer, vha konfesa vha tshi khou entertainer. Ndi havho vhane vha tshi vuwa vha vuwa vha tshi ri vha khou ya rehearsal, vha khou ya studio u reheza. Zwino arali vha tori nṋe to reheza ngori nda vhidziwa nga vho Ravele uri ndi performe, a zwi nga si tshimbile thiri. Kha vha to zwi ita ito vha mushumo une vha tshi vuwa vha nduka mushumoni, vha ḓo vhona vha tshi excela nga maanḓa, vha ḓo vhona tshi to vha perfect. Ndi to shavha to amba madzina a vhaimbi but vha zwi vhona zwori hola muimbi a tshi khou performa na hola a zwi yelani, a zwone. Ende ane a performa zwine zwa entertain vha ḓo vhona vhathu vha tshi ya haningei. So ndi mafhungo a quality zwino haḽa ra khou amba zwone one hafha noni uri quality vha ra muzika kha vha zame uri vha rekhode muzika wavho fhethu ho teaho nahone wo tevhedza zwine zwa tea u tevheliwa musi u tshi rekhodiwa muzika, u vhe na quality yone. Vho Ravele a vho ngo tsha zwo amba uri sa radio vha ḓo wana tshiṅwe tshifhinga vhone vha khou ḓisa muzika wavho afha radioni vha wana muzika wavho sa to meter dzi standards in terms of the technical standards, a zwone. Vha ri nṋe muzika wanga u lidziwi mathina a zwilili ngori quality a si yone, a zwone. Zwino sa vhaswa kha ri zwi ṱhogomele na dzi lyrics dzine ra imba dzone ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri songo soko to imba zwithu zwo semana ngauri vho Ravele vha khou ri nṋe sa Phalaphala riṋe ri shuma u funza lushaka, mara ni funza lushaka hani ni khou vha tambela dzinyimbo dza u semana sa tsumbo, vha khou zwi vhona thiri. Zwino vha ḓo wana tshiṅwe tshifhinga vha nga si tambe luimbo lwavho ngori vhone vha khou imba zwithu zwine a zwi ngo ṱanganedzei kha lushaka. So a ri zwi ṱhogomele na zwezwo. Zwiṅwe zwine department ya ita kha dzi program dzi no nga sa heyi ya workshop, last week if not 2 weeks back ro vha ri na funding workshop hafha library, ri na National Arts Council yo vulela vhatsila uri applyani masheleni care, ni na thandela iṅwe na iṅwe applyani masheleni care uri vhathu vha kone u pfesesa uri vhatsila vha kone u pfesesa uri vha applyisa hani. Ende nangoho vhaṅwe vho ya vho applya vhaṅwe a zwi ngo tshimbila zwavhuḓi, huṅwe ri a ḓi indicator kha vhatsila uri a zwi ḓivha zwo ri vhatsila vhanzhi ndi vhatsila a si vhaṅwali, vha khongwana. Vhatsila vhanzhi ndi vhatsila a si dzi administrators, vhone a vhathu vha vhathu vhane vha ḓo dzula fhasi vha khou ṅwala dzi business plan na mini na zwoṱhe na mini na zwoṱhe. Vhone vha konesa nga maanḓa u dancer, vha konesa nga maanḓa u actor, vha konesa nga maanḓa u ola ngo ralo thiri. Zwino arali zwo ralo kha vha wane vhathu vhane vha ḓo kona u vha thusa, vha ḓo vhona zwithu zwavho zwi tshi tshimbila. Zwine ra dovha ra ita hafhu sa muhasho ndi uri ri a kona u dzhia zwithu zwavho ri tshi khou shumisana na SIDA na leader na DTI ra zwi ṱana kha dzi pavilion dziṅwe dzine dza vha nnḓa ha shango. Zwino tshithu tsha vhuṱhogwa nga maanḓa tshine ra tshi vhona kha vhatsila vhashu ndi mafhungo a compliance ya dzi documents, zwithu zwi no nga vho tax compliance status vha khou zwi pfa thiri, zwithu zwi no nga business account, zwithu zwi no nga sa zwezwo, zwithu zwi no nga export what I mean tax yo exporta zwithu, yes
ba muoli kana ba mini kha vha vhe nazwo zwithu kha vha register ngori vha ḓo wana tshiṅwe tshifhinga khou pfhi okay huna exhibition somewhere in UK or somewhere in any other country, Ivory Coast. Hu tou uri vhaṅwe avhaho hafhanoni huna helani community arts center inopfi Far North Youth Development Initiative. Vha dzulela vha khou exhibita nnḓa. Zwino hu exhibitwa zwa hani zwithu zwa quality. So ndi zwiṅwe zwine sa department ri a facilitator uri vhone vha ye vha exhibite zwithu zwavho kha mashango a nnḓa. Zwiṅwe zwa vhuṱhogwa zwine ra ḓo vha swikisedza zwone khezwi ri khou humbela uri musi ri tshi bva hafha kana ri tshi fhedza hafha huna fomo dza database dze ra dzi fara. Bora vele vhaswa vhanzhi a vha ḓi hange ofisini ende vha sa ḓi zwi amba uri vha ḓo misa zwithu zwinzhi nga maanḓa. Ri khou pfana thiri ngori nṋe ri ḓo vha ri sa vhaḓivhi. Vha nga vha vha muimbi vha tshi ḓivhiwa nga maanḓa mara vha songo ḓa vha redzhisitara kha database ya department. Kha vha sokou ḓivha zwa uri riṋe ri ḓo vha ri khou ṱangana navho badani mara hange ofisini ri sa vhaḓivhi. Zwi tou fana na musi vha tshi bika nga maanḓa zwiḽiwa vha tshi ita zwezwo zwine vha ita zwone. Mara vha ri nduri muvhuso u tshi vha na dzi events ri khou vhona vhaṅwe vhathu vha khou cater mara nṋe vha sa ri cater mathina vhone a vha ngo redzhisitara kha database. Mara vha khou bikela minyanya hafha nnḓa zwiḽiwa zwavhuḓi nga maanḓa vha khou zwi vhona thiri. Zwino ndi vhone sa artist arali vha songo redzhisitara kha database yashu a ri koni u vha kwama ngori na details dzavho ri nadzo mara ri a vha pfa nga dzi brand names dzavho. Musi khou pfi DJ na Tshivodza vha wana ngoho ndi khou tamba nga maanḓa ndi khou ita zwithu vha khou zwi vhona. Zwino vhanzhi ri a ṱangana navho ra ri please come to the office and register. A vha ḓi mara hezwi ri tshi vha na mabepha ri tshi vhidza dziṅwe dzi artist vha ri rinani ri vhidzi vha khou zwi pfa there. Zwino please ri na fomo hafha ri tshi tou fhedza hafha redzhisitare vha dzi ḓise hangei ofisini. A thi ḓivhi ora vele ndi sokou vhona ungari ndo amba ndo fhedza nga zwine department ya kona u vha thusa ngazwo. Ndi khou livhuwa. Ya nga ngoho zwo vha zwinzhi zwe vha amba vhone Tshivodza ri tshi khou livhuwa nga maanḓa. Ndi khou dovha nda humela ni fhana kha ḽa mbudziso ine ndi ḓi dzulela u i vhudzisa ndi ya uri afha vho ndi zwifhio zwe vha doba zwine vha khou pfa uri zwi nga thusa vhonevo sa mudzila zwine kha musi u swika zwino vha vha sa zwiḓivhi kana vha vha sathu vhuya vha pfa nga hazwo hezwo zwithu vha hone. Ngauri hezwi zwithu ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa hafhanoni ri nga tendelana uri u swika zwino vhono bonyolowa huna zwinzhi zwine vhono ḓivhonavho navho akhuyo u ḓo ḓi thoma nga dzina ra muḓivhi. Nṋe nga dzina ndi pfhi Arehone Shandukani. Nṋe zwe nda doba ndi zwa uri muthu arali a muthu wa mutsila u tea u ḓiwana o redzhisitara kha dzi database dza nḓuni dza khasho uri naho hu na zwimima vha kone u ita vha tshi ita mini vha tshi mu vhidza uri a ḓivha phathi ya tshimima. Ene u ita zwifhio? Drawing. Okay khezwo ndi muoli hoyu u vho zwi ḓivha uri kha database muthu wa tea u dzula vhaṅwe. Nṋe nga dzina ndi pfhi Ndongo Phalandwa. Zwe nda doba zwone ndi shuma runga zwe nda doba zwone ndi zwa uri vha khou amba ngoho riṋe hezwi ri dzi creatives a ri dzi administrators zwithu zwa mabambiri na zuri zwa ṅwaliswa hani a ri zwi pfesesi ene ndi khou pfa ri khou thusela nga maanḓa vha tshi khou ri advise nga dzi CIPC dzi SIDA na hoṱhe hune ra nga thusela hone nga hune hezwi zwithu zwa nga pfukiswa hone ngori riṋe ri humbula nga product fhedzi ro dzula fhasi uri ri nga ita mini tshiṅwe tsha khwine so ndi khou pfa ndi khou livhuwa kha zwezwo. Ya hezwo ndi zwone mihasho yone hafhanoni vha ḓo vhudzisa mbudziso vha tshi ṱoḓa u ḓivha zwiṅwe zwinzhi a huna muṅwevho we a doba zwiṅwe afhanoni kha zwine muhasho wa khou ita zwone ri fhire musi huna khakhathi ri a fhira. Okay
ndo livhuwa mushumisa mushumo nṋe nga dzina ndi pfhi nṋe Makhamani Mishaka u bva Tshaulu ndi ramuzika kha zwivho nṋe tshivhodza vha tshi khou amba zwone ndo pfha zwo nkwama vha tshi khou pfhi vhaimbi vhunzhi nda tori vhunzhi ha vhaimbi a vha koni u imba nga zwithu zwine khamusi zwi nga vha zwi khou kwama vhathu kana shango ngo to rali sa gender based violence. But at the end I think album yanga yo fhedzisela ndo fhedzisela ndi khou rekhoda luimbo luthihi kha album yo sumbedza uri sa shango a ri farane. Then after that ndi tshi tou bva kha dziṅwe dza dzi interview nda wana muṅwe wa ramafhungo vho a ṅwala a tshi khou ṅwala nga uri ini ndi tshi khou ri kha ri farane ni kwamba mini ndari arali ri sina lufuno sa shangwe kana sa mme na ṅwana vha sina lufuno kana sa mashaka ri sina lufuno ri khou vhulayana nga tshashu. So ari why ni tshi khou rali ndari a ri sedze ndi nga beba ṅwana zwino nda murengisa matshelo sa mme vha ri hai mani ṅwananga ini na tou vha na so why ni songo nga sa nnyi. So zwiḽa zwi no nga u vhambedziwa na vhaṅwe zwi a kona u ḓisa mavengo. So nda ri ne ri khou lwa na mini na hezwo zwithu uri kha vho mme kana sa vharathu vhakomana dzikhala dzina shango na mahosi kha ri farane ri vhe tshithu tshithihi ri lwe na heḽi buka la gender based violence sa shango ri nga kona u kunda arali ri kha lufuno luthihi ri kha mulanga muthihi ri kha tshiimo tshithihi. Ndi heyo mafhungo ane ndi nga amba. So kha hezwi zwa uri ri khou tea u dalela mihasho heyi noni ndi zwone ne mihasho ine ni nga vha ndo i dalela ndi yoṱhe hafhanoni ho tou sala u submita fomo kha vhone tshivhodza ndo isa last kha muṅwe wa mushumisa athi ḓivhi uri database yanga i nga vha yo swikana but ndi ḓo ita uri ndi ṱuwe na fomo hafhanoni ndi fhedzise ndi khou livhuwa. U bva hafha hune ra khou ya hone ri a zwi ḓivha zwori ho mushumo inoni ndi u khou konadziswa nga vha Phalaphala FM khathihi na vha Phalaphala FM Royal Heritage Festival athiri khathihi na thikhedzo ine ya khou bva kha vha muhasho. Zwino zwo ralo hafhanoni ri khou wana rap ane a khou bva kha vha Phalaphala FM Royal Heritage ane a ḓo vha khou ri fhavho zwiṱukuṱuku athiri ndi vhone vho Nyadza Rotondwa kha ri vhe ri tshi khou vhafha zwanḓa uri vha vhe vha khou swika zwavhuḓi. Ndo livhuwa mutshimisa mushumo khamusi u nga tou thoma nga uri ri khou livhuwa Phalaphala u vha tshipiḓa tsha unoni mushumo wa tshipentshela nga u tou rali. Ri livhuwe na vhaswa kana na vhatsila vhane vha vha hone ri ndi zwa ndeme nga maanḓa. Khamusi zwine wa nga amba zwone ndi zwa uri hezwinoni zwithu zwine ra vha khazwo zwa vhutsila vhathu vha zwi dzhiela fhasi nga maanḓa vha soko tou pfha uri ndi zwiṅwe zwithu zwa fhasi nga maanḓa. Mara riṋe sa Phalaphala FM Royal Heritage Festival zwine ra nga amba zwone ndi zwa uri hezwi zwithu ndi zwa ndeme nga maanḓa. Vhewe no dzula hafhanoni ho dzula madokotela ho dzula vhoramabindu ho dzula matitshara ho dzula ma-social worker not ngauri no zwi yela tshikoloni nga zwine na vha ni khou ita zwone. Arali u muimbi u nga imba luimbo lune nṋe ndi na mathada muyani wanga nda fhola zwi amba uri ni vha vha dokotela. Vhaṅwe ndi vharungi hafhanoni ri tshi tshimbila ri vha ri khou ṱonga nga zwe ra ambara zwo rungiwa nga vheiwe ra vhudza upfhi ro nakalela nga maanḓa. Zwine na vha ni khou ita zwone zwi pfheni uri ndi zwa ndeme ende a ri ite effort nga maanḓa ngauri ha sa vha riṋe vhaṋe vhane ra zwi dzhia zwi zwa ndeme a hu na muṅwe muthu ane a ḓo zwi dzhia zwi zwa ndeme. So u nga tou ri u khou ṱuṱuwedza wa ri a ri farese nga maanḓa. Arali u muimbi nyimbo kha dzi bve vho rali vha vho ravele kha ri tshi dine tshiṱitshi nga albamu dzi sa fheli hu tshi pfhi ndo ḓisa iṅwe ṋamusi matshelo u vhe khou ḓa iṅwe. Na riṋe ro ralisa vha Royal Heritage Festival ri a zwi pfha uri ṋamusi ri tshi khou pfhi ri khou ita line up yashu hangini 90% kana 80% kha vhe dzi local artist. Mara kharali vho dzula vho peta zwanḓa vha si khou ita muzika muswa vha ḓo ḓira ri boki dzi local artist. Mara kha vha ri dine nga muzika wavho une wa vha u khou bvisa ri zwi pfha uri hai
upfi una DJ vhuyu khou rwa nga maanḓa na riṋe ri vha ri khou pfha uri ri hone vhathuni na vhathu vhane ra khou shuma navho vha hone vhathuni ngauri a si zwavhuḓi musi ri tshi ḓo ri ri khou ita ḓikiṱa ri khou ḽi itela vhathu vha fhano Venḓa mara vhathu vha fhano Venḓa vha 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 si khou itavho tshiṅwe tshithu tshine tsha itisa uri ri shume naho. So u nga ṱuṱuwedza uri kha ri ri shumese nga maanḓa ri ise vhukoni hashu vhune ra vha naho vhathuni. Department dzo ḓala khedzi vha hone vho ṋetshedza kha ri vha dine nga zwine ra vha ri khou ita zwone vha ḓo ri thusa. Ndo livhuwa. Eva vhathu vha ri kha vha diniwe thi ḓivhi uri vha ḓo zwi kona na vha khou diniwa nga vhathu vhoṱhe vha ri hafha a thi ḓivhi ndi amba vho Ravele dza to ḓa fhaḽa magokho a dzi CD dza vhathu vhoṱhe vha ḓo dzi shuma swikela lini khezwo vha ri vha ḓo thetshelesa vha khou pfulufhedzisa hetshiḽa tshifhinga tsho swika tshinei ra ḓo namba ra vha okay zwitukunyana vhathu vha pfe nyimbo mbili dzanganyana dzo na tshipikara na USB vha to pfa mbili fhedzi uri ndimbisane na tshipikara kichi ḓo ita vote ndi kona u vheka vote ndi na nyimbo ya vote. Hai ahuna khakhathi mukala ri ḓo ri tshi khou fhedza dzimbudziso hafhanoni na dziphindulo ri ḓo mbo ḓi tou pfha nyimbo dzavho zwi ri tshi khou tou ḓiphina ri tshi khou takuwa thiri ri tanga mukala a thiri ṋamusi ndi ḓuvha ḽe ra tou ri ḽi khou sendamela kha vhaswa kha vha ri ndi vha vhudza uri vhone ro vha tendela vha tshi dzula hafhanoni ngauri ri khou ṱhonifha uri vha mualuwa fhedzi hu na vhanzhi vhane ro ḓi vha humisa ri khou ri hai ri khou nyaga u tou sedza kha vhaswa ṋamusi ndi ṅwedzi wa vhaswa zwezwi ro no fhedza vha tshi vho ya nga ngei nnḓa vha ḓo kona u thetshelesa uri ri songo ḽa tshifhinga tsha havha vhane ṋamusi tou vha ṅwedzi wavho vhone kha vha tou vha phanoni ngo tou tika nga zwezwo fhedzi vha ḓo ri mona vha nga ngei nnḓa tanga ndo livhuwa. Okay khezwo hai lo kwakwana ḽo dzula zwavhuḓi mbudziso dzo swika khou ṱoḓa vhathu vhaṱanu thoma ri ḓo zwi ita so vhathu vhaṱanu vha ḓo amba zwori mbudziso yavho vha khou i livhisa kha tshiambi tshifhio a thiri zwo luga vhaṱanu vho thoma ndo vhona hafho 1 2 3 4 5 ndo wana vhaṱanu vho thoma mbudziso yanga i kha havha vha leader ndavha ndi tshi khou nyaga u vhudzisa uri ngori ndo pfa vha khou amba hafhaḽa zwa compliance uri hezwi no registera business hu na muthelo une na tea u badela and then if ndi na business ine nda ndi sa khothela and then ndi tshi dzhena kha app heiḽa ya CIPC i khou sumbedzisa zwo uri i kha process yo diregistariwa like ndi nga ita mini uri zwithu zwoṱhe zwi vhuyelele ngonani nahone ndi shandukise dzina ngori ndi tshi registera hangei murahu nda ndi sa khou shumisa dzina ḽine nda khou shumisa ḽone zwino. Leader vho fara musi ri fhirele kha number 2 ndo vhona muṅwe muthu nga hafho. Nṋe ndi pfhi si to be the poet hone mukosi wa shango uthi asikolokolo ndi mbebvo tsikoni mvuso yanga ndi na mbudziso no dovha to amba mvuso yanga khou ya kha ava vha royal vho amba dzi quality dzine vha dzi sedza kha artist vha tshi buka mara a ri khou tendelana nazwo zwe vha amba zwone uri vha khou dzhiesa muzika muswa ramula murahu kha line up ya Royal Garden na dzi artist dzine ndi kale dzo guma u bvisa so ndo nyongo uri kha musi vha mpfhirisa uri nga nḓani yazwo vha sedza mini vha tshi buka artist vha Phalaphala FM Royal Heritage Festival ngori na rine ri artist na maanḓa ndi khomela vharendi ubva tshe zwa thoma zwithu kha musi haningei vho 20 kana 14 a thu vha na murendi a muthihi mara i khou ḓivha Royal Heritage so a thi khou ri vha vhidze zwithu kana vhidzenyi a vhe na murendi muthihi ane a nga mela vharendi muṅwe vho ita zwiṅwe zwi no pfhi von rap power hour kana ra tshi nga mela kana 3 hour ri ḓo ḓa ra ita ngoralo ro livhuwa.
hetshi tshifhinga hetshi ndi hetshiḽa tsho dudela badi hetshiḽa tshi sa tu ṱoḓa u tou fhela zwavhuḓi ndo vhona tshiṅwe tshanḓa ngafho. Nṋe zwe nda ḓela zwone a thi khou tou vhudzisa ndi khou tou nyaga thuso. Nṋe ndi pfhi Sikhala Fulufhelo Gift, ndi muṅwali wa dzibugu fhedzi a thi thu wana publisher. Nda khou humbela uri muthu ane a ḓivha publisher arali a tshi nga kona u thusa a nga nkwama kha nomboro dzi tevhelaho dza Telkom ndi 069 214 3745, dza Vodacom ndi 082502 0433, ndi ḓo dovholosa dza Telkom 069 214 3745, dza Vodacom 082502 0433. Ndo livhuwa. Hava ndi Boganda Mifa ane vhaḽa vha tshirendo tsha ṅwananga. Nṋe nda ndi khou ṱoḓa u thusiwa mani kha vha leader ndo pfha vha khou amba nga ha dzi khamphani, and then arali uri kha musi wo mathomoni wo vhuya wa redzhistara iṅwe khamphani then wa ḓa kha musi heiḽa khamphani wa i litsha wa ḓa wa redzhistara iṅwe a vha uri heinoni iṅwe ndi ine ya khou exista. Zwino arali u tshi khou ḓo ri iḽa iṅwe ya murahuni i songo tsha ṱwa u khou rumela dzi messages nga vha SARS u tea u ita mini? Tshiṅwe futhi tshine nda khou humbela tshone ndi hetshinoni, sa hezwi ndi khou ndi na khamphani ndi na nguluvhe hange hayani ndo fuwa nyana vhuguluvhe, nda ndi na nguluvhe dzino swika 2 heinoni ya sadzi ya ḓa ya vha na zwigulu zwana 5 nda ḓi tou ḓa nda luza. So ndi khou ḓo ri hafhanoni kha heḽinoni ḽa nguluvhe ndi fuwe na khuhu dza makumba. Zwino ndi khou ḓo thusiwa uri edzi khuhu zwavhuḓi vhuḓi arali ndi khou yanga u tou uri ndi wane masheleni ndi nga tou itisa hani? Ya ndi hezwo. Did you raise? Nṋe ndi pfhi Matsofani, ndi wanala fhathu Kutha, ndi ita visual art. Mbusi yanga ndi khou nyaga u livhisa kha vha leader. Ndo pfha vha tshi khou amba nga exhibition, so ndi khou nyaga u tou pfhesesa zwavhuḓi uri afha kha exhibition vha tshi ri vha ni ṱoḓela exhibition hu vha hu khou tou vha tshi khou ṱoḓa nga nḓilaḓe kana zwi tshi khou itiwa nga nḓilaḓe. Nda Khezo vha leader ri namba ra thoma ngavho mbudziso khedzo yo thoma yo amba nga ha khamphani register khamphani. Ri tshi kha ḓi vha kha process tanga hu na vhathu vha songo filaho registara roṱhe ro fila. Okay, arali na songo filaho K4 ndo livhuwa. Okay, kha mbuso yo thoma ya uri business yanga I kha di registration process. Musi business u khou pfhi kha di registration process zwi khou amba zwa uri a ya thu vala I kha ḓi tshila yo business, hu tovha I nga vha yo tou salelwa nga tshifhinga tshiṱukuṱuku uri I vale. Zwino zwo ralo zwine ra ita ndi zwa uri vhone vha ya ḓa ofisini kana ra kwamana vha mpha registration number yavho nda sedza kha system uri I khou koloda vhugai ya annual return ya CIPC, ro no wana uri ndi vhugai ra ṋeana zwidodombedzwa zwa uri vhone vha badele tshelede heyo. Ndi hayo mafhungo. Ri tshi ḓa kha uri vho ri business I khou shumisa dzina line ungari kana vha khou nyaga u ḽi change, zwi a konadzea dzina ḽi ya tshentshiwa, zwi tou vha zwi na charge yo tshentsha dzina. And that's 50 rand ile enda ri ndi name reservation ile yo thoma ivo vhuya I 200 just u change zwithu. That is why muthu a tshi ita zwithu kha ite zwithu zwa vhukuma zwone zwa ḓo ne a zwi nga dzulela u tshentshiwa.
ndi hezwo athi ḓivhi hu ḓo vha vho kha musi hu sokou iteavho zwezwo ndi vho to amba uri ngeletshedzo kha ivhe ya uri musi ndi tshi khou rina tshithu kha ndi ḓivhe zwori hezwi ndi zwine nda khou ṱoḓa zwone na musi arali ndi khou tshentsha kha ndi ḓivhe zwori masiandaitwa o tshentsha a ṱoḓa vhugai kana a mpha penalty ḓe. Haḓa mbuso ya vhuvhili yene ya khou ri ndi tshi ṱoḓa u redzhistara bisinese uri mimesedzhi si tsha ḓa ndi itani. Zwine ra ṱoḓa uri vhone bisinese yavho i ṋambe i redzhistariwe i si tsha shuma na khathihi ndi musi vhone vha tshi khou ṅwala ḽiṅwalo ḽa uri nṋe Tshifhiwa Mahalulula ndi khou ri ndi khou nyaga u khantsela bisinese heyi nda i amba registration number ndo ḓi amba uri ndi wa ID number mini ha fhedza ha ḓa na khophi ya basa yo certifyiwaho ra ita signature none ri zwi ṅwala kha letterhead ya bisinese yeneyo yavho. Haḓa mbuso ya vhuraru yene ya khou amba nga exhibition. Exhibition rine ngei khamusi ndo pfuka tshiṅwe tshiteṅwa ri na incubation. Exhibition ri itela vhathu vhane vha vha kha incubation program yashu ri tshi khou ita uri vha yo ṱana zwine vha ita hu nga vha kana ndi u lima kana ndi u runga zwezwo zwine vha khou ita zwone mara ri thusana na vha muhasho thi ndo ḓo amba fhaḽa ndi tshi thoma uri ri fhasi ha economic development musi hu tshi pfhi ndi tshifhinga tsha uri zwino ri khou nyaga u ṱana zwibveledzwa zwa vhathu vhashu vha ya ri vhudza uri kha ri identifye vhathu bene ra khou vhona uri vha khou shuma zwithu zwa quality hezwiḽa zwe zwa stressiwa zwori kha ri ite zwithu zwa quality zwithu zwi sa ḓo ri nyadzisaho vhathuni zwi a vha hone hezwo zwithu ha facilitatiwa hezwo zwithu zwori kha zwi vhe hone dzi a vha fhano lokhala na hanefha fhasi molloni wa to rengiwa space tsha uri kha zwi vhe hone hu na marula festival na honefho zwi a wa pfhi vhathu kha ri vha identifye vha ye vha exhibite product dzavho ha ḓiwa na vho register show hu tshi khou yo exhibitiwa zwithu zwavho zwi bva kha uri hu vha hu khou ṱoḓiwa quantity ngafhani ho ḓa sedziwa na quality vha ḓo ḓadzisa vhone tshivhodza kha zwe nda ndi khou livhuwa ndi ḓo thoma nga havhaḽani vha muṅwali vha na khou ṱoḓa dzi publishers ri tshi tou fhedza hafha vha ḓe vha nkwame na nomboro dzavho ndi nadzo hafha ndi ambarira zwa nga itea ra si tsha vhonana ri ḓo vha kwama ra vha sumbedzisa uri vha nga kumana na vhonyi na vhonyi na vhonyi vhane vha nga vha thusa hu na havhaḽani vha ḓo amba zwa nguluvhe na khuhu ndi mbudziso ya vhuḓi nga maanḓa hu na vhathu vhanzhi vhane vha vha tshi khou ita zwithu vha sa ḓivhi zwori vha tea u ya ngafhi reason iṅwe ndi heya ṋamusi ro dzulela zwone hafha vha khou mpfathere information vha i wana hafha ṋamusi vhaṅwe vha vha sa i ḓivhi zwino na havhaḽani vha khou ḓo ṱuwa ṋamusi vha wana information ine ya ḓo vha thusa there zwino muvhuso na mihasho yo ya nga uri muhasho muṅwe na muṅwe una mandate wawo una zwine wa sedza khazwo rine ri sedza kha mitambo vhutsila na mvelele zwino zwi tshi ḓa kha mafhungo a u fuwa dzinguluvhe na dzikhuhu huna muhasho wa agriculture wa vhulimi hola muhasho una program dzo vhalaho dzine dza tonga hezwi zwine ra khou ita zwone pano vha ya vhidza vhalimi thi hafha ṋamusi ro vhidza vhatsila zwino houlani u vhidza vhalimi muhasho vha dzula sa zwezwi vha tshi khou vhudza zwori rine ri na dzi incentives dzine ra fha vhalimi ri ni fha mbeu ri ni fha na maṱereṱere ra ni limela vha khou zwi pfa there u ita ngoralo la muhasho ni na program dzifhio na dzifhio na dzifhio rine sa muhasho wa agriculture ri ani thusa ni apply for masheleni a u ita zwino na zwiḽa zwino kha vha yo kwamana na muhasho wa vhulimi vha ḓo vha sumbedzisa uri program dzavho dzine vha vha nadzo dzine dza thusa dzine dza nga vha thusa uri vha kone u bveledza u fuwa vho ha dzinguluvhe na dzikhuhu uri vha bvele phanḓa vha itisa hani muhasho wa agriculture u wanala hafhaḽa Makwarela ofisini dza muvhuso vha dzhena hanefhaḽa vha vhudzisa vha ḓi vha sumbedza uri dzi nga gai ofisi dzavho vha tshi tou fhira Home Affairs
hapo unodzhiwa hone dzibasa vha tshi to fhira fhedzi zwifhaṱo zwine vha vho zwi sedza ndi muhasho wa vhulimi. Hu na vhaṅwe vha amba nga exhibition vho sumbedzisa hafhanoni vha leader uri exhibition vha khou amba uri vha zwi itisa hani musi vha tshi khou shuma na department yavho ya leadet ngauri leader ndi agency ya department ya leadet. Zwino exhibition kha riṋe vha department ya sport, arts and culture musi ri tshi vha na dzi events zashu sa matshelo hu na soda hafhaḽani Makhado showground. Soda ndi state of district address ya Vhembe. Ndi hone hune ri a kona u vhidzana vhathu ngori hu ḓo vha ḓa vhathu vhanzhi, ri a vhidza vhathu vha ḓa vha ṱana zwithu zwavho, vhathu zwezwi ḽa vho ḓa hafhaḽa vhona zwithu zwavho vha a kona u ḓivha zwa uri ndi na munyanya ndi khou ṱoḓa mapala ndi a wana gai. Athi zwino vha zwi vhona ano maḓuvha vhathu vha khou thoma vha conscious, vha khou thoma u sedza uri hei ndi Muvenḓa ri funa u ita munyanya ri ita nga nḓila ya Tshivenḓa thiri wana ro ambara Tshivenḓa. Ri vha ri khou vha createla opportunity uri havha vhathu vha kone u ḓivha zwa uri vha tshi ṱoḓa zwino vha zwi wana ngafhi. A ri zwi iti locally fhedzi, provincially ra dovha hafhu ra zwi ita nationally na internationally. Ndo zwi amba hafha no ndi khou amba mafhungo a program dzi nga dza vho export market program dza u rumela zwibveledzwa zwavho nnḓa zwi tshi exhibitwa hanengei. Huṅwe vha to ṱuwa vhone vhaṋe na zwibveledzwa zwavho vha ya vha exhibita. Zwezwino vhaṅwe vha vho ṱuwa vho ya I think it's Ivory Coast, vhano bva hanefha vho ṱuwa na zwibveledzwa zwavho vha ya vha exhibita hanengei kha international arena. Mafhungo ndi ya uri zwithu zwavho kha zwi vhe na creativity and quality na authenticity. Vha khou mpfatiri vha songo ita zwo kopa zwithu zwa vhaṅwe, vha zwi ita zwavho. Zwi ḓi nga na khou imba, vha songo kopa nyimbo dza muṅwe vha dzi rekhoda vha ri ndi dzavho. Vha ḓo badela nga maanḓa, vha ḓo lifha. So kha vha vhe creative, zwithu zwiswa zwi takadza nga maanḓa. A zwone vha to bvisa luimbo luswa lune a lu vhilwa na luṅwe lune vhone vha lu pfa. Vha ḓo wana vhathu vha tshi to renga sa magwinya na kofhisa. Zwiṅwe futhi ṱhamu zwine wanga amba ndi zwa uri hezwi musi vha tshi khou vhona ri khou ita workshop dzi no nga sa hedzi, ndi workshop dza uri vhone vha maanḓa fhali nga nḓila ine vha kona u ḓi itela dzi projects. Dzi artists zashu vha na challenge ya uri vha lindela muṅwe muthu a tshi ita zwithu vha gidimedza nga murahu. Riṋe sa muvhuso ri na dzi agencies dzo nifha masheleni o ri ni ite i nga vha music festival, vha nga ita fashion show, vha nga ita exhibition, book fair, creative programming wene vha nga ita. Vha confessesa thiri masheleni a hone ene ndi manzhi. Mafhungo ndi a uri vha khou applyisa zwonena fhedzi. Hezwi vha tshi vhona kha ndela example vha nga wana i festival ino nga sa Royal Heritage Festival. Hedzi dzi festival vha ḓo wana ndi festival dza vhathu vhene vha na khou dzi dzudzanya thiri. Hezwi vha tshi khou dzi dzudzanya a zwi tunga ndi festival ya pfhi ndi muvhuso ngori nṋe na muṅwe na muṅwe ndi na access ya uri ndi na nṋe ndi funa u wana share thi ḓivha khou mpfana. Hela festival havhaḽa vhathu vha funa u rengisa product nga nḓila ine vhathu vha funa u ita tshelede, vha funa u ita income revenue, vha khou ngwana thiri. Zwino vhone vhaṋe hezwi tshi pfhi hu na dzi funding dzo vula kha vha apply vha ite iṅwe Royal Heritage Festival yavho mara isa pfhi Royal Heritage thiri. Ndi khou ita example, vha apply tshelede vha wana tshelede vha vhidzana nga tshavho na vha vhanzhi vha ita festival. Zwino vho apply masheleni muthu ha ḓi ari na be mara ro funa ro vhidziwa kana ri khou itisa ndra vha khou mpfatiri. Vhone vho rengisa muhumbulo wavho vha funa u ṱoḓa artist ine ya ḓo kunga vhathu vha ḓa vha dzhena fhaḽa vha badela vha ita mini tshelede.
zwino asi mafhungo uri ṱhamusi ngori ndi a fara microphone, it's a must that I must be on stage. Thi ḓivha khongwana na ri khou vhuya fhaḽa kha creativity na quality. Tere kha vha ite zwithu zwine zwa entertaina vhathu, zwine zwa takadza vhathu, zwine zwa kunga. Zwi sa kungi vha ḓo zwi vhona na vhathu vha sathu ḓa khavho. A zwone vha ḓi wana hu vhone vhana khou tevhela vhathu vha tshi ri nṋe ḓo mpha stage, mpheni stage, vha ḓivha uri nga vha una problem. Tere arali vha khou ita zwa vhukuma vha ḓo tou wana hu havho vhana khou ḓa vha tshi ri hei ri khou vha ṱoḓa hafha kha hesho, vha khou zwi pfa ti zwiambaro zwine vha khou ita zwi a itani. Vha vhe vha wana hu vhone vhana khou gidima tshi ndi khou humbela u gonya stage, ndi khou humbela u ita mini. Vha wana hu sina vhana khou ḓa kha vha tshi ri nda ri khou vha humbela nga ngeno, vha ḓivha uri hayi hu na zwiṅwe zwithu zwi khou ita zwavhuḓi. Tere zwino kha vha zwi sedze ezwo zwithu. Vhathu vha apply masheleni, vha fhiwa tshelede, vha vha vho fhiwa tshelede ho sedzwa muhumbulo we vha applyela wone. Arali nda ita festival kana whatever event ya zwa vhutsila nda fhiwa masheleni, ndi ngauri vho vhona zwa uri ina potential yo ita revenue, ngauri tshihulwanesa ndi tsho ri vhone vho fhiwa masheleni. Kha vha ite project i vhuise tshelede kha vhone, vha ise phanḓa no ita dziṅwe dzi festivals namusi vha songo itani, vha songo fandiwa. Tere zwi tou nga sa zwiḽa vha khou shela maḓi kha thoro, mbeu, seed funding, hezwiḽa zwine vho shela maḓi kha mbeu kana mutombo wo mela vha shela maḓi, u bva hanefho ḽavhele vha kha ḓi sheledza u muri u mungo vha u litsha wa tou namba wa tou wone u ngori wo dzheni wone u bva midzi u khou hula vha fhedza vha ḽa na mango vha si tsha u sheledza. A zwone ndi hezwo zwine vha khou ṱoḓa zwone. Vhone vha funa ita project, vha fhiwa tshelede, vha ita project ya vha ḓisela masheleni, vha isa phanḓa na project dzavho. Zwiṅwe ndi compliance, ndo amba nga hayo compliance. Vhatsila vhashu vho ravele vha shavha nga maanḓa zwino pfi tax. A thi ḓivhi zwo uri ndi nnyi o vhuya vhudza vhathu uri tax ndi dada. Tax a si dada na luthihi. Tax if no to vha ṱhama yavho. Tax a vha badeli tax namusi vha songo ita tshelede. Thi ḓivha khongwana na ende hu na dzi brackets dzine vha kona u pfhi vha kona u badela tax. Zwino vhone arali nga ṅwaha vha vho ita 300,000 vho spenda 280,000, zwi amba zwori vho ita vhugai nga ṅwaha? 20. A zwone muthu wo ita 20,000 wa badela taxi, vha vha vhudzise SARS uri na muthu o ita o generate tshelede no swika 100,000 wa badela na tax, vha vha vhudzise. Vha ḓo vha vhudza uri u badela tax ndi u badela arali no ita income. Vha khou pfa ndi khou ri income. Thiri income ndi musi vhone vhono bvisa tshelede yavho yo vha spenda. A thiri hele no sale ne vha ri ndi yone profit he vha ḓa hanefho vha SARS a vha ya ngei kha ine yo spendaho, vha ḓa hafha kha iye vha ita extra. So kha vha zwi ṱhogomele nga maanḓa ezwo zwithu. Vhathu vhanzhi vha khou wana dzi khamphani dzavho dzi khou tshinyala na madzina nga mini na vha vha khou amba zwine vha tshi ri SARS khou senda dzi SMS na mini mini hanefho. A zwone kha vha zwi ṱhogomele nga maanḓa. Compliance, it's very important. I think thi ḓivhi zwori ndi vha ndo sia ṅwena. Okay, vhala vhaṅwe vho imisa tshanḓa nge murahu. Ya ri heritage ngo ḓo dzhena kha ḽo ḽia kana ḽo luga ḽo dzudzanyiwa nga ngei. Okay. Uravele mfila heritage rabeni ndi musi ndi tshi khou poswa fhasi ya mini ha basi ndo ḓi mu vhona uri hayi u ḓo nyita ngo to rali ro tondwa. Okay, mafhungo zwa vhukuma ndi zori ipfi Phalaphala FM Royal Heritage Festival zwi amba zori Royal Heritage na Phalaphala FM ndi simunye, zwoṱhe zwine ra ita roṱhe
zwi amba na u identifya dzi artist dzine ra ḓo tea u vha nadzo kha heyo festival ri vha ro zwi shuma roṱhe ndi ngazwo ro tonda u pfha uri hayi vharavhele kha vha i fhindule ndo pfha ndi si tsha ḓivha na zwo uri ndi khou tea u fhindula uri mini ngauri vhone tshivhodza vho no fhindula zwiṅwe zwipiḓa uri zwa vhukuma ndi zwo uri yo rala i Phalaphala FM Royal Heritage Festival it's a fact ndi bindu ndi business asi NPO asi ine ya pfi ri khou sokou ita vhathu kha ndi ngazwo ri tshi badelisa zwino vha khou sumbedza vhone tshivhodza uri vheiwe sa vha tsila na vheiwe ni na opportunity yo kona u ḓiitela maḓikita a vheiwe ende zwa vhukuma ndi zwa uri ri a sedza una muṅwe wa amba fhano na khou vhudzisa uri ene murendi ha thu vhuya vhidziwa mini zwi amba zwori ene una muhumbulo wawe wa event yawe ine vha Phalaphala FM na vha Royal Heritage vha na wavho muhumbulo une ndi zwone uri tshipiko tshulwane ndi u ḓisa ḓikita line ḽa vha appealing line ḽa kunga vhathu uri heḽi ya bepa ḽi kone u vha na vhathu vhanzhi ndi amba uri zwine zwa vha na zwa ndeme ndi dzangalelo ḽo itiwaho kha bepa heḽo a si ḽi uri mukene ngauri o bvisa ndo pfha tshiri hupfi muthu o bvisa artist o bvisa luimbo luswa nda pfha ndi khou ḓivhudzisa uri zwo ambiwa gai ori luimbo luswa CD dzo lila muyani dzi ḓa okay mandi nṱalutshedza zwi amba zwori o amba nyimbo ntswa ndi zwone uri nyimbo ntswa fhedzi dzi tea u vha dzi appealing no kunga vhathu ndi uri hezwi zwo vhone tshivhodza vha amba uri muzika waṋu kha uri kombetshedze uri ri ni vhidze ni songo to ḓivhidza muzika wa muthu ene muṋe u wani director uri vhathu vha khou funa zwifhio a zwone ano maḓuvha futhi zwithu zwo no leluwa nga maanḓa vhewe as much as social media ichi huna hunzhi hune a ri zwi shumisi zwavhuḓi zwa vhukuma ndi zwori i ya kona u ni guide uri vhathu vha khou funa zwifhio a zwone ni a kona u zwi vhona no zwi pfha uri hu khou ambisiwa zwifhio zwine vhathu vha khou u zwi tevhelela ende zwi ambi zwori Royal Heritage Phalaphala FM Royal Heritage a i vhidzi artist dzine dza vha na nyimbo ntswa fhedzi ndi vhona nga ri ro tonda u khou amba zwone fhedzi o tea o ḓadzisa uri ri a tea u balance zwa vhukuma ndi zwori ḽi a ḓikitai ḽi kunga vhaswa vhaaluwa vhane vha funa mizika yo fhambanaho zwi amba zwori ri a tea u swika hune ra to ṱanganyisa hedzo dzi artist ni ya wana artist ndi ngazwo surprise act i tshi vha muzika wa kale une it's like it's memory down lane une ri khona u humbudza mizika ya kale hu avha hu na dzi artist dzine muzika yavho hu na nyimbo nnzhi na kha Phalaphala dzine ni ya ri ni tshi bva nga matsheloni na wana lu tshi khou takusa vha nḓilani nga matsheloni hu luimbo lwa kale lune ri khou tou humbudza ngori a ri kona uri ngori ndi zwa kale zwinoni a zwi tsha tea u vha relevant fhedzi zwi tshi khou vha appealing zwi tshi kha ḓi kunga nḓevhe dza muthu na dzangalelo ḽa muthetshelesi zwa vhukuma ndi zwori u ḓo vha part of Phalaphala FM Royal Heritage Festival and ndi khou pfha hu na risk ya uri huna hune artist it's either muimbi kana a murendi ene muṋe a ḓivhudza a ḓipfha uri ndo bvisa luimbo lwa hit ndi dzulela yo amba uri vhathu u ḓikhoḓa hu dangerous badi u ḓikhoḓa vhone tshivhodza ndo livhuwa badi vha tshi amba uri na ḓiwana ni tshi khou tou khokhonya ini muṋe ḓivhani zwori a ni ngo ita effect aphili a i ngo vha hone kha vhathu ngauri mushumo yanu i tea ni ita uri ri ni tevhelele hu si ni uri ini ni tori nṋe ndi uri Royal tsha ya vha hone yo vha hone u bva nga 2012 u bva nga 2012 nṋe thathu vhidziwa mara ri a vhudzisa ri aphili ine na khou ita ni khou dzinginyisa shango swika gai ngauri zwa vhukuma ndi zwa uri ra vhuya ramba nga Phalaphala FM Royal Heritage Festival ndi ḓikita ḽine a si ḽa vhembe ḽo no tou vha ḽa Afrika Tshipembe ḽoṱhe
line ḽi tea u kunga muthu muṅwe na muṅwe ndi zwone ri na vhuḓifhinduleli ha u manḓafhadza vhaimbi vha hayani. Ndi ngazwo ri sa nga si kone u vha na ḓikiṱa ḽingafhaḽa ri si na vhaimbi vha hayani, fhedzi vha tea u vha vha tshi tika dzi right kha dzi elements hedzinoni dzine ra khou amba dzone, uri muzika wa vhewe u tea u vha appealing, poetry ya vhewe kana vhurendi ha vhewe vhu tea u dzinginyisa u tshi ita uri ri zwi pfhe zwori zwi necessary uri lushaka lu khou ṱoḓa hezwi, ngori responda kha appeal test ine vhathu vha khou ṱoḓa zwone, ngori muhumbulo muhulwane ndi uri ri takadze vhaṱaleli. Vhuyi ndo ita too much one lunga na royal yeah. Luraru tiri kha ri mbadele zwone. Anga share uri ndi mini tshine tsho itisa uri ane ave part of the Phalaphala FM Royal Heritage Festival lo no fhira luvhili. Kata kwa ambe ani vhudze uri mubandele zwanḓa. Ndo no ṅwala for ndi sa ṅwana wangu ndo vha na concern ya uri ro dzula fhasi dzi creative arts but ubva tshi a thoma ambiwa so far thi pfha muthu a khou vhudzisa tshithu nga monetization yori it's fine ro ḓa sa dzi creative arts, vhaṅwe ndi dzi DJ, vhaṅwe ndi vhaimbi, vhaṅwe ndi mini, mara thi thu pfha na muthu a khou vhusa hafho uri ndi itisani tshelede thi ngo pfha na mbuso na nthihi. Nda ḓivhusa uri then what's the point of doing all this sharp, ndo ngo nyanga uri kharali ni tshi ita zwinepe na duma ha itea mini, because at the end of the day you need to make money out of it. So it's one of those things that vhavha vhathu vho ḓo ni thusa, at the end of the day you need to eat. As an artist you need to appeal. Artist muṅwe na muṅwe ndi kwamba vho fhaṱa vha mini, you must have an appearance yo kona u ḓi rengisa ini muṋe as someone who's busy doing art. Okay, and then the other thing ndo pfha i ḓo yelana zwa royal. Here's one thing, royal ndi tshiimiswa tshihulwane tshene tsha vha hone, but trust me there is more to life than royal. Sa zwe vhamba, if ni khou pfesesa uri ni kha vhurendi you can actually start your own thing. Ndi ḓo fha example, hona event nzhi zwino Venḓa dzine dza vha hone, if havhala vhathu vha vho dzula vha ḓivhudza uri event ndi royal fhedzi, rather ri sina snap Sunday, rather ri sina blomanati, rather ri sina whatever event that is there, u sumbedzisa uri mini, you don't have to rely solely on one event. You can actually make something out of your own. Wamba nga mafhungo a funding dzo ḓala, there is SAMPRA, there is SAMPRA dzo ḓala man, like there are a lot that you can apply for, and a zwi ngori ndi nnyi vhathu vhanzhi navho na dzi event dzine dza khou ḓi itiwa, so ḓi thoma fhasi na royal tshi thoma, they had to find a funding somewhere. Am I lying? Right. You understand? To be where it is namusi ndi tshi khou zwi ambela uri mini, don't discourage yourself from the talent that you have because you're not booked at royal. Okay, coming to my story, ndo ḓiya nṋe ndi tshi thoma ya sa muthu enda ndi tshi ḓi tou funa zwa maḓikiṱa na mina zwoṱhe, then fortunate enough nda shuma kha tshiṅwe tsha zwiimiswa ndi khou shavha amba madzina, then it was on a random day ndi tshi khou ḓi lidzela. That's why I always say each and every day ni tshi khou ita zwine na ita zwone, ndi u imba, ndi u ola, ndi u ita mini, do it your best zwi sina ndavha uri na vhathu vhangana, you will never know who is watching. Vhone vha songo ya eventini kha ri vha tshi imba wana vhathu vhararu vha imba tshika ngori vha khou pfesesa ndi vhathu vhaṱuku, you will never know who is listening. Same applies to muvhaḓi, to whoever. Don't be discouraged. Whatever that you do, always make sure you do it to perfection. You will never know who is watching. And it was on a Thursday. There was already zwiimiswani ubos na vhathu vanzhi, but I did it my well. Just before you know it, I was doing activations by doing my best. I'm not saying I'm better than other people. Mara determination and working hard. So at the end of the day, you know what, sharp, we are booking you for the what, for the main event. And on the main event I continue doing what, my best, that is. And then the other thing, as an artist, please respect your image.
how you conduct yourself as an artist says a lot about you. Vanga si ba muthu ene vhone vha ṱoḓa khou semba vhathu kha zwileludzi zwa vhudavhidzani vha ya ngo bukiwa. Vanga si ba vhathu ene vha khou nyaga uri vha vhe aphile kha vhathu vha vha muthu wa maṱamba. Vha vha muthu ene na physical appearance says a lot, man. Ava make sure na mse ukofika kwa thavhani mall atikori vhawe na zwiambaro zwo ḓura atikori mini mara ave muthu ene na mse uko sumba pfi okay sharp cool and with the DJ akono sumbeya because you will never know who is watching. I think I've cleared it. Yeah. zwi takadzesa zwi tshi khou bva kha muṅwe mutsira zwi tshi khou ya kha vhaṅwe vhatsira a zwone kani ngauri hu vha u khou amba tshenzhemo a zwone a una mbudziso nga ndo livhuwa nṋe thi tu vha na mbudziso vho ndi na phindulo ya muthihi we amba nga poetry hour somewhere. Yeah. Unfortunately what I'm about to say when tshi vhodza vhazwiḓivhi because I spoke to vhathu va library but I've been humbling running a program ine ya pfi Vhuludu Poethood which happens every Saturday at 10 a.m. to 12 p.m. So you are welcome to come every Saturday usikira nga 20 July. That's it. Thank you. Here's your invitation. Munga muthu o spotter the talent zwino anambare akhavade kezo uko ṱoḓea zwezwi. Ngando kumbavu. Yeah. Okay. Ndo livhuwa. Nṋe athi muswani. Ndo soko ri vho ndi khou tshimbila nga goloi nda pfa radio vho Ravele vha tshi khou amba then ngauri ndi muṅwali I'm a publisher nda pfa nga zwi yankwama hezwi zwithu ndi tshi khou tou ṱuṱuwedza vho vhaswa havha ndo takalela hola wa ḓo amba zwa uri haḓi uri publisher nga dzi wana gai thi ḓivhi ndi ḓa ndi writing na nda ri ndi na phindulo vho Ravele but ndi khou bva kha Vhutsila publishing company ine ya vha na bookshop fhano Thohoyandou tshithu tshine tsha nkwama nga maanḓa ngauri na nṋe ndo vha muswa nda vha teacher we havha huna vhana vha tshikolo vhane vha imba vha ita zwikene ndi khou uri vhananga ndi for it ndi a kona uri vhananga hezwo zwa tshi khou ambiwa zwezwino hafha nga hola takuwa o dzula hafha na hone tshivhodza riṋe vhane mara ḽine nda nga ṱuṱuwedza Kelly arali hu na muoli hafha vhavhili vhararu heiḽa tshelede ine funa itiwa ni sathu rengisa zwe na drawer ni tshi rengisela nṋe wa muṅwali kana muṅwe zwi funa u thoma zwa rengiwa vho nga muṅwe wa mudrowi ndo ri riṋe ro dzula hafha sa dzi artists songo vha dzi competitors a ri compete ni na ro funza upfi kha ati a huna number 1 a huna competition why ngauri tshijomela tshe nṋe nda vhumba na tshine tsha nga vhumbiwa nga ṱanga zwi nga bva kha uri ho ḽa tshidai a nga vhona tshine a khou funa tshifhio a hona uri tsha ṱanga tshi number 1 tsha nga tshi number 2 kana tsha nga tshi number 1 tsha ṱanga tshi number 2 nga iṅwe nḓila ndi khou amba uri riṋe sa dzi artist zwiṅwe na zwiṅwe zwine ra khou ita ri funa u sendelela na tsini tshiṅwe tshine tsha ita uri ri songo ita quality ndi uri riṋe ri mbo ḓi ita hezwiḽa zwi zwa ambiwa nga Vho Ravele zwa u ḓikhoḓa nda pfa uri ndo ita zwone nṋe ndi zwi vhonesa nga maanḓa ri tshi ḓa kha vhaṅwali u ṅwala a tenda uri o ṅwala bugu ya novel mara o ṅwala mafhungo a tshi ḓisa kha riṋe a tshi ri ndi khou go thusiwa u tshi musumbedza he tshithu a tshi pfi novele no ṅwala mafhungo ndi zwone mara i nga si vhe bugu ine ya nga publishiwa muswa mbo ḓi ṱuwa o kwata a ri vho tshiyanane a vha ṱoḓi riṋe ri tshi bvela phanḓa vho ima bugu yanga phanḓa zwi ḓi nga na khou imba ndi soko vhona u nga ri ni tshi thetsheleswa nga muṅwe ndi nga ḓi pfa u nga ri hoyu u khou ri ni songo bvela phanḓa dzi recording companies kana vhathu vhane vha nga ri rekhoda kha ri tende u khakhululiwa ra sa tenda a ri nga aluwi honeha kha ri sapotane nṋe sa muṅwali a muthu a bvise bugu nda i dzhiani ndi funa u tou i renga henefha hafha zwino na ndi khou lavhelesa arali nda ndi tshi nga kona naho ndi sa tuvha muḓurowi ndi nga ḓi nangavho ngauri ndi vho kona vho renga tshiṅwe tshinepevho kana zwiṅwe zwo vhaḓiwaho nda pfa uri ndi nga tshi renge tshi nda ṱuwa natsho hayani ma ndi khou zwi ita ngauri mini ndi mutsila ndi khou ṱuṱuwedza muṅwe mutsila ndi a livhuwa hetshi tshipiḓa ndi tshi bvalisa zwezwi zwo luga musi ya ri fhirele kha tshiḽa tshipiḓa tsha vote of thanks na dzi nḓivhadzo atiri ri ḓovha ri khou tshite
Okay. Gagai, kachi entanyana. Na nṋe ndo mbo ḓi sweliwa zwiḽa vha tshi khou amba hafha athi nga fhedzi tshifhinga thi nṋe ndi pfhi Romeo mabogo ndi shuma na vhone Tshivhodza vhane vha ḓa ngei arts and culture vha ya nḓivha tshithu tshine ndi maybe nda nga tshi add hafha ndi tsho uri collaboration ni ngo zwi vhona ri vhangana hafha imaginani ra collaborator ndi tshithu tsha important nga maanḓa wa zwi ḓivha vhuyi ono ḓi collaborate na dziṅwe dzi artist Mudinda ofani imagine na collaborator na ita exhibition na ṱoḓa na dziṅwe dzi creator zwivha zwi easy even na dzi funda dzi tshi khou vhona vhaswa bo collaborator huna mufumakadzi huna vhanna futhi na vhathu vhane vha khou tshila na vhuholefhali ni khou understand zwa ita uri hezwo zwithu zwi chame Levo nende film dinda momela nende film dinda momela so nandi ku ulivadza nga maanḓa na kana ṱoḓo amba zwo okay nṋe ndi ya ofisini yavho Tshivhodza so ndi ḓi vhona vhunzhi ha zwithu vha tshi ḓi koleka art mara nṋe nda tshi ṱoḓo dza muvhuso uri okay zwi nga vha hani na vhone vha tshi khou vha sa zama u amba na department yone ine ya tou koleka art ngori hu tou amba ngo department ya koleki art nṋe ndi kale ndi kha industry ya art matatu nda rengelwa artwork nga department dzine vha vhone nga wana uri okay hu vha khou renga vha nnḓa vha oversee vha khou ṱuwa na mishumo yavho rine afhanoni kha department i ḓo kona u amba nga zwifhio okay ndi pfha ungari ho fana department tshi zama ita mini u imelelaho uri okay for artwork maybe nga ṅwaha ndi a kona u renga mishumo ya artist dza maybe 5 ra thoma gallery yawe rine ine ra ḓa zwo tshi ḓa mandela shango ri a kona u ḓa zwo okay rine sa department ra kona u vha sumbedza nga like ne no kuto zwamsa gallery na uri I ḓo vha khou kona u imelela rine sa lushaka Hinda nṋe ndi khou ḓa ndi tshi khou nyago thusiwa ndi tshi khou humbela thuso asi kale ro dropa EP yashu ine yavha na 4 months zwino nduri I hone kha platform zoṱhe vhu YouTube na dzi iTunes na hoṱhe kha YouTube ndi hone ya khou ita better nyana I khou gidima kha 8 views 800 views niki mara ri khou balelwa ri khou ḓivha uri like music washu ri u isisa hane vhathuni uri u to swika vhathuni zwavhuḓi so ri khou nyago ḓivhadziwa process ya uri ri zwi itisa hani uri music washu u wana ri tshi khou tamba fhano kha radio ya Phalaphala oro ri itisa hani uri ri ḓi wana ri tshi khou fhiwa interview kha Phalaphala or no ri kone u ḓivhea music washu u kone u ya vhathuni ndi a livhuwa ri ḓo thoma nga vhone Tshivhodza ra kona u ya Phalaphala kha vhone Tshivhodza o ḓela ya ndi khou livhuwa ndi zwone ri a shumisana rine sa muhasho ri a commissiona dzi artists especially the visual art and craft artists ri a zwona mane tshikwama ndi tshi khou ri vhona vele tshimwe dzi corporate gifts ari wane hava vhathu vha ri itele hezwo zwithu na zwiṅwe zwiimiswa vho zwine zwa vha hone hune vha vha na mishumo ine vha pfa uri vha nga ṋea dzi guests dzavho dzi corporate gifts kana zwifhiwa uri vha kone u humbela havha vhathu vha vha itele ndi nga vha itela na example rine sa department ri havha na dzi awards ri havha na this and that most of the time awards dzine ra dzipha vhathu a ri phi vhathu zwine ra renga shophoni hezwiḽa zwine vha wana zwo to itwa nga dzi tsimbi na mini ri to commissiona dzi artists zashu vha to ri vhaḓela zwine ra khou ṱoḓa zwone arali vha tshi nga ḓa na ofisini hangei vha ḓo zwi vhona dziṅwe dzine dza vha hone dze ra tou humbela dzi artists vha ri itela ra vha badela so ndi kale ri khou zwi ita hezwo zwithu hu tou vha uri unfortunately
ndo vha ndi ḓo ri i tou uri hendi ndi workshop ya vhaswa ra ḓo vha ri khou vha sumbedzisa nga mukalabo the khophe the late Vho Magoro, may his soul rest in peace, Vho Mainganye na vhaṅwe vhanzhi vhono ḓiita hezwo zwithu zwine nda khou vha vhudza zwone. So zwi tshi ḓa kha mafhungo a galari vha tou sedza zwavhuḓi hafha around a ri tou vha na galari, but zwine ra ḓo u ṱuṱuwedza zwone vhatsila vhashu ndi hezwi: muvhuso kanzhi a u itele zwithu zwine vha sa zwi ṱoḓe. Thi ḓivha khou mpfana ngauri muvhuso wa vha itela tshine vha tshi ṱoḓi tshi nga fhedza tshi white elephant. Zwi tou fana na musi vhone hune vha dzula hone vha khou ṱoḓa mudavhi wa bola, rine ra ḓa ra vha ḓisela swimming pool, u nga lila maḓula zwone ngori vhone vha khou ṱoḓa swimming pool. Rine ro sokou sedza vhone ra vhona u nga vhone vha ṱoḓa swimming pool, mathina that's not what you want. Zwine vhone vha khou ṱoḓa ndi mudavhi. Zwino vhone hangei hune vha bva hone musi hu tshi khou vha na mafhungo a dzi IDPs, ri dzula ri khou vhudza dzi artist now and then. Dzi artist zashu vha vha nga maanḓa a u amba kha forum dzi no nga sa dzedzi na huṅwe ne ra vha ri kha dzi consultations navho. Hala maanḓa na nungo dzine vha khou amba vha khou sumbedza vha khou zwi funa vha na passion, kha vha a shumise hangei. Ri khou pfana thiri mafhungo a hangeini hune vha bva hone kha wadi yavho hu tshi khou pfhi khou itiwa mafhungo a IDP, vhone kha vha ime vha ri ri khou ṱoḓa galari hafha, ri khou ṱoḓa galari. Hezwiḽa vha makho ri rine ri khou ṱoḓa mudavhi wa bola, vhone vha rine ri khou ṱoḓa galari. Vha khou zwi pfa thiri vha tou lobana vha vhanzhi dzi artist vha ri ri khou humbela hei financial year ri khou humbela itelwa a gallery, a mini gallery, ri khou humbela itelwa a bunny theatre. Vha khou zwi pfa thiri havhaḽa vha ḓo zwi dokumenta vha zwi ṅwala uri hafha kha heḽi shango kha heyi wadi hu khou ṱoḓea a bunny theatre ya fhaṱiwa ngauri i khou ṱoḓea. A u tou humbula wa ri tonga vha ṱoḓa bunny theatre hafha thiri vha khou zwi pfani. Ndi khou amba hezwi nda khou amba zwone ndi hone vhudzivhani ha uri vha wane zwine vha khou ṱoḓa zwone, ndi hone vhudzivhani. Hangei hu tshi vha na dzi IDP kha vha ye vha imise zwanḓa zwavho vha ambe vha khou amba zwine khou pfala nahone vha khou sumbedza uri vha na passion na zwine vha khou amba zwone zwi bva haningei. So vha ḓo kona u wana gallery, vha ḓo kona u wana art center. Kanzhi vha ḓo pfa artist tshiri no a ri khou fhaṱelwa dzi art center, a ri khou fhaṱelwa mini mini. Vha vhuya vha wana haningei hune vha dzula hone hu na community hall. Kha vha ḓivhela community hall, a ngo to muvhuso a ngo to ri a ri vha fhaṱele community hall roṱhe. Vhathu vho tou ri khombela itelwa holo ri tshi ṱangana ri na fhethu u dzula, vha prioritize holo tshiri. Zwino kha vha ambe vha ri khou ṱoḓa art center, vha ḓo wana ḽiṅwe ḓuvha tshi prioritize art center vha fhaṱela yone. Hu na fhethu hune vha na stadium vha khou zwi vhona thiri vho tou ima vha ri hai vhana vha khou tambela badani a vha na u tambela, ri khou ambela stadium vha fhaṱela. Vha apply for MIG vha vha fhaṱela. Tshelede ine vha apply ya municipality infrastructure grant vha applyela na art center. Ri khou pfana thiri nge vhone hanengei hune vha bva hone vha vha tshipiḓa tsha IDP nahone ya dzhena kha IDP vha ḓo vhona zwi tshi tshimbila. Zwiṅwe ṱhamusi zwine nda nga amba zwone ndi zwa sa artist vha nga ḓi maketisa hani. Hu na nḓila nnzhi nga maanḓa dzo ḓi maketa sa artist. Vha khou i vhona social media. Social media yo vha fha platform ya vhuḓi nga maanḓa uri vha ite mini, vha ḓi makete. Wa amba hafhaḽa DJ vhuyi the DJ vho zwo amba mini branding vha songo ḓi wana kha social media siko ri Facebook vhone ne ndi pfi Pava for an example thiri it's my stage name, it's my brand. Vha khou mpfa thiri kha ela account nṋe ndi tshi dzhena ndi tshi dzhenisa na zwanga zwa nṋe tshivhodza zwine zwa vha zwi setshelana na iḽa brand mara hu nṋe the same person, zwithu zwavho zwa personal. Vho amba hafha uri vha songo tshinya kha vha ite account yavho ya brand yavho vha i maintain.
bakozwibva tere mara kaine la account vaona vachita vachijena vachisema na vamwe vathu vachinduri vathu ita mini zvisairani na brand vakochinya ila brand na ila account asi yone ndelo dimaketa zvino kavave na account yavo ya personal vave na account yavo ya brand yavo rikofana tere atiri apa noni vathu voregistera mabindu bonoregisterawo boregistera bindu tere vadona ri bindu lava vamwe ndipfi TV nechivodza enterprise ndidova ndoli rina nwedzi ine lo bindu mara ndipfi nechivodza azvone bindu ndi zva bindu na brand yalo zvimwe futi una zvinopfi public art vavona pa vachikochimbira unonga pa mavengeleni avati vari kuchimbira wana vona vati vakosko chinani pala vati kutaguma vanozviona tere that's public art zvichida pakaperform avati vari kuchimbira vasikuwana ho paintiwa imwe mural ine vakupira vari vainteracta nayo avatozvivona tamisi tsumba yakwinisa ndingaita ipyo okay vonovya vainteracta naadvert dzopaintiwa karuvondo vonodziona tere hedzi zvakuti vudhi apa nona vala vatu vavana kuita painting apa ndira yekudhisa iyo dhimaketa una mbondonji dzinakutolira dzikotolira mitoudzi mbondonji apa dzisilent dzosokomwo una zvitokona neparitori una ruvondo rurafu ruchitsa ruri vakurivona rurafu rafu urobhonya rurari na mitodzi kubva mara vathu vane vangapainta something apala muntu achikorera apala ainteractari okay vakozvivona vona vati vachikuya pala Joburg vachitojena pala Braamfontein vasidze apa kabhadha apa kadzimbondo vonozvivona tukamba pono yavo aningei vonozvivona tere uva ukuitani pala petu vatoona upaintiwa zvitwa nepala namini vakozvivona tere that's public art vachichimbira vadowana umwe voitiwa khove vamwe vathu vopumba khove ngastill kana vakovona pala apa information center apala parking vakuzivona parking pala ruhani unamini unamini hoitiwa vathu vachikochina chikona ngastill tiri vonozvivona that's public art zvino navone vayakona uzviita udhimaketa vachiya petu vachiperforma vathu vakuvavona vamwe votoma nepa hanepa vachiimba vachiwa vachiita zvote hanepa azviwanekani atingatinakudze mara ndikovasimba zori public art yaita mini vakodhimaketa azvone vanji votoma nepai vono makurenga maanda chikoro chavo tovamba madzina dzeartists mara ndi vanji mane they are very far votoma nepa so vasongolindera kuti ndizorela kanyi tadziva dzeartists ndotodoiteliwa mutu akabusiness haalinderi uiteliwa utoita ndavhura chipaza ndidotoya ndichirenga chitoko ndichirengisa atinyaguri nditodhiseliwa ngeno ndisati swika kastage chauri nditodhiseliwa azviwanekani hudosvika chipinga chindatodhiseliwa ngauri vakozivana zori ndimini ndonova customer kurwane azviwanekani vachitotoma vadzotuwa vachisvika vachirenga lofo 5 vavuyisa lofo 5 umwe vavona dzikogonya dzonova 10 vadori customer yonovana ivorenga lofo dza 100 ari toisa nga traka vakozivona vaona ila traka ichivotoda ngori vavotozivona zori vone vana mini vana customer vakuita business so the same applies to artists vatoita ngoro raro kava ndive ndivasimbetsori ya public art huna funding dzine dzabva dzine vakona applyela public art kamzanzi golden economy public art ndiyapala une vone vaapplyela wone mune uri vone vatava kuperforma toyando ngamugivela upyo ubva nga chipingade kusvika nga chipingade vaapplyela na performance fee zvidziro nga vohiriwa uri vaperforme mara vone vodhihirisa nga shango vakonfesa
vho ḓihirisa nga shango ḽi sa zwiḓivhi vha ri ndi ḓo ni tshinela nṋe ni khou vhona nga ndi khou tshinela mahala ndi khou badeliwa mara ndi khou tshina hanefha vha khou zwi vhona theri vha ya kha masipala vha humbela permission vha vha tendela vha ya vha performa henetsho tshifhinga hanefha vhukati ha mavhengele kana hanefho hune vha khou ṱoḓa u ita hone performance dzavho vha khou zwi vhona thiri vha nga vha individual artist vha nga vha tshigwada ya ngoralo exhibition nayo still vha vhona ri na sekele phala fhasi hafha heiḽa big sekele vha khou i vhona thiri heiḽa sekele ndi tshi sedza ndi sokou ri vhatsila vhashu mara a vha koni u spota a vha koni u ḓimaketa goloi dzi vha dzi khou mona nayo hafha dzi khou rali zwino dzi khou sokou zwa dzi khou rali nayo mara u ḓo wana vhathu vho dzula fhaḽa instead uri vha ya kha masipala vha ri khombela space ndi tou vhea dzi paintings dzanga fha u mona naye sekele for one day vho vhea zwifanyiso zwavho fhaḽa goloi iṅwe i khou mona fhaḽa vho itani vha khou zwi vhona thiri zwino it's all about creativity vha khou ṱoḓa u ḓimaketisa hani I think ndo amba ndo lugavha thank you vhathu vha songo borea mani ndi vho sokou pfha muṅwe a tshi ri hei nga hanefho ngavho vha khou fhedzisa ne ndi khou fhedzisa hei une yavha na vhone tshivhodza thi na vhuravele hei nṋe ndi khou tshinya vhone tshivhodza dzina ndi khou kunisa langa thi hei mafhungo a social media thi ngoho hetshiḽa space ndi tshavhuḓisa mara tshi ya vha dangerous ndi khou ngori ndi vhuyo tshi amba vhone tshivhodza vho tshi amba huna fhethu hunzhi hune ha influencer hune ha vha na effect ya influence ya vhumatshelo ha muṅwe na muṅwe hafha ndi khou amba na hanga hune ha dzhiwa decision ri vha ri hone huna hune vhone tshivhodza vha dzula hone hune sesi vha dzula hone platform ine vha dzula yone hune havha hu khou determiniwa future ya muṅwe muthu na vheiwe hune na dzula hone hune na vha ni khou dzhia decision nga muṅwe muthu ti hune na sa ḓo kona u ḓiambela vha shumisa na nṋe vha vhudza lunzhi hezwo zwithu uri ni songo tenda u tshila nga nḓila ineyi ha ḓo dzhiwa decision nga ha iwe u siho u sa kona u ḓiambela ya negative and hezwo zwithu influence i kha riṋe vhaṋe ende hano maḓuvha hu na platform nnzhisa dzineyi a decision can be taken against you hu si ni ngori muthu u khou lona ini nga reality ye iwe muṋe wa ḓivhea kha social media platforms hezwo zwithu havila space tsho pfi social media is very dangerous vhone tshivhodza ndi zwone vha ri hu tea u vha na social media ya business na ya muthu mara zwi konḓa nga maanḓa u khethekanya a brand ine ya vha muthu ne identity yane ya vha nne na business yanga ngauri hu ḓo ḓi ri hu tshi ambiwa business yanga pfhi ndi houḽa wa Phalaphala FM ndi houḽa wa DJ Vhuyiwe wa DJ hu khou tea u dzhiwa decision ya uri hoyo muthu a ḓe a pfhi ndi artist kana u khou tea u exhibita ha dzhiwa decision uri hezwi zwithu zwi ḓo tshitsa tshirunzi tsha brand Phalaphala ri songo mu vhidza nga zwithu zwine na vha the way hune na vha khou tshilisa zwone the way utterances dzanu dzine na dzi amba kha social media so please be extra careful what do we rine sa vhaswa tell me musi vharavele vha na decision ine yo dzhiwa kha tshiṱitshi ine ya sa mpfare zwavhuḓi ezwi ni khou vha semekanya hanefho kana ni khou semekanya muṅwe DJ kana ni khou sumbedza uri ini ni vhasa ni vhudzi tshithu nga muthu mini zwi ri thusa mini so what do we do that na vha ni khou reflect uri ini ndi vhasa ni nga amba maṱamba nga nḓila ine na funa ni nga ḓi disrespect a thi vhudzi tshithu ndi amba zwine nga nda funa mini this person the artist ene muṋe khou zwi amba a tshi pfhi Sharon Ravele o ima yeṱhe mara ha khou zwi amba kha platform ya SABC
mara Sharon ndi programs manager wa Parapara FM, do I detach myself? Zviamba zori huna humwe petu hune kha dzi platform, they will have that reference without my knowledge. Azone. And abanga consult uri, hayiwe habera ri consider for this position, mara iri kuwana report yori, hey iwe ka social media wadzibuyisa, na musi vathuni you don't respect, but decision ichijiwa ndi vadisiho and tingaḓo zwi ḓivha. Huna vhathu vhane vha khou tambula dzi effects dza zwithu zwine we are not even aware. Ngauri people won't come to you and consult you. They won't ask you, they will just take a decision. Nendi kuhamba nga experience cha uri roṱhe pa ahuna fhethu hune na kha mitani hune na dzula decision uri hey no na dzhia decision against someone a songo zwi ḓivha na muṋe wa mafhungo. A zwi itei. Zwino why ni zwi fanga ri zwi nga si itee kha riṋe? Why ri sa zwi reverse ra zwi vhuisa kha nṋe muṋe uri nḓila ine nda tshila ngayo, image yanga, the utterances zanga, the disrespect I show, I reflect, whatever, the way une nda tshilisa hone u sumbedza ndi arrogant ndi mini, why ndi sa zhumbuli zori ezwi zwithu zwi nga itea hune vhathu vha balelwa vha dzhia decision uri hey hoyu noni a ri mu litshe o to rali wa ra ḓifhumulela. I just want to believe uri roṱhe ri hafha arina hedzo zwilwadze dza zwo pfuri a ri ṱhonifhi ri ita zwine ra funa ri itani ngauri that will work against us. Rasa zwi ḓivhe ngori vhathu a vha ri kolodi kana dzi entities, dzi organization a dzi ri kolodi uri reportela azone. So every time think about that. Social media is a very good platform. No, but social media, whatever you post now, na mtu are Germany wa zwivona ti. Na mtu, so why is this zvishumisi u vhuedza vhutsila hashu? Why ri tshi khou nanga zwine zwa ri vhilinganya? Why is a shumisi that platform? Ziri thusa mini u semana kha social media uri ri tshi nga shumisa the same platform to ask the questions dzine ra khou vhudzisa setshipiwa uri ndina problem yori ndo register company atiko ndiko soko wana mi message whatever zwine na khou vhudzisa, and you got that assistance. Na madzula na udzula na zwithu zwine ani na phindulo. Someone to assist. Hey, ndina problem ndita zwo radio ndiko the publisher. Why is a shumisa this platform? Because nibade na I wider scope cha vhathu vhane they will be able to assist you. Una muthu sorry kana ndiko to ngori ndi ngeno ndi kule ndavhona nga ndi ṅwana kha ime wa vhusa zwa ndi wa publisher kata kuwe. Okay, una mwe mingana? No matsiko ndo zwivhona zwone uri ndi ṅwana. Eish a ḓivha. U pfi Nyabe. Oh Sikhala ndo ṅwala dzina Sikhala. Fuluwe. You are a very smart young boy. Very smart. You know why? Nga tshifhinga tshiṱukuṱuku Fuluwe no ḓi ringisa. No zwifa. Nga tshifhinga tshiṱukuṱuku o vho no ḓiamba na challenge ine yavha nayo a nifha na dzi contact details. Nga tshifhinga tshiṱukuṱuku I went like oh a ri mu badele zwanḓa. Fulu you have u tou vha na nḓila yo tshenaho ya phanḓa a ise phanḓa ti vhagai vha ḽa vho dzhena vha ri vha ḓo thusa ṅwana ti nabo nṋe tshivhodza you'll assist please. Nṋe ndi khou ṱoḓa u pfha hafhaḽani ri na mvelelo dzavhuḓi already o no sumbedza uri u na potential nga tshifhinga tshiṱukuṱuku ti a ta sedza nda uri oh Ivan vhathu vha nḓilani u nga ri funa u vha na segment ine ra vha na nga sekanze ngana ya ḓi rengiseni ri pfa uri vhathu nga tsho tshifhinga tshiṱukuṱuku ni kha ḓi ṱalutshedza ndi uri tshi ḓivhi zwo ri ndi thome gai vha khou ri ḽela tshifhinga ndi ri na tshipithinga fhedzi tshifhinga tshavho mini a ri khou zwi bva vha nga tshifhedzi mara kha vha vhe mafhungo ndi zwe Fulu a ita zwone kha ri dovhe ri mu pandele zwanḓa.
mafhungo maṅwe nda khou ḓo amba tha tu dzhena kha mbudziso yanga mafhungo maṅwe ane nda khou tama amba vheiwe vhushaka relationships dzi na ndeme nga maanḓa ni songo tanda u kwasha dzi relationships ngauri hovho vhushaka ndi hone hune ha khwaṱhisa vhutsila ha vheiwe kana vhubindudzi ndo zwi vhona zwo ri hafha noni hono vha ri vho amba na maṅwe mabindu zwo luga vhaswa ri ni khou ita na maṅwe mabindu zwo luga naho focus ya musi yawe ya vhutsila na vhala vha nguluvhe vha khuhu whatever so vheiwe vhushaka vhu na ndeme a huna muthu na muthihi shangoni ane na ḓo ri ha nthusi nga tshithu ngauri a ni ḓivhi ni ya ḽi ḓivha ḽa matshelo ni ḓo mu wana o dzula nga ngei ha ṱafula o no vha CEO ni khou tea a tshi khou tea u vha ene o no saina uri funding hei kha releasiwe no yana ita presentation na wana uri 10 years back no vhuya na musema luṅwe zwithu sa na ni to mu vhona na zwi vhona zwo ri ho muthu ndo vhuya nda mu amba nga nḓila i si yavhuḓi zwi amba a ni ngo vhulunga relationship a ni ngo i nature ndi zwone sa vhathu ri ḓo ḓi kuḓana but hezwi ro kuḓana ro ita mini ri a tea u wana nḓila ndi responsibility yau iwe sa muswa it's your responsibility a huna muthu na muthihi ane a pfhi hana mushumo kha vhutshilo hu ḓo vha na huṅwe fhethu hune zwi nga ḓi tou vha sa ḓo itea zwino fhedzi hu na hune a ḓo tea u vha tshipiḓa tsha uri zwithu zwaṋu zwi vhe zwi tshene zwino kha ri nature dzi relationship dzashu vhutshiloni whether ndi mushumoni whether ndi hayani whether ndi kha society ndi gai kana vho ṋetshipodza na to ya kha ofisini vha tshi khou ni vhudza uri milayo hafha itiswa hani na fori ngoho no no tshimbilesa na fhedza na to vha sema na nga ṱamba na bva na ṱuwa avhaḽa muthu vha tshi sala vha ni thusa mbilu yo vhofholowa ne I am saying kha roṱhe kha ri nature kha ri kulutedze vhushaka vhune ra khou tshila naho ri songo tenda u vha reason tshiṅwe na tshiṅwe tshi thoma kha iwe muṋe ri songo tenda u vha reason yo kwasha vhushaka vhune ra vha naho vhushaka vhuṅwe na vhuṅwe whether ndi yani like I said ndi ya kerekeni ndi ya gai vhuḓifhinduleli hu na iwe muṋe okay mbudziso yanga ti okay mbudziso yanga ndi ya uri muzika u ḓiswa hani kha phalaphala ti okay ndo takalela vhalida vho ri muthu muṅwe na muṅwe a re na business u funa u vha na email address ti hu na muthu a si na email address hafha hai vhewe nṋe ndi khombela fulu u nayo fulu u nayo kha takwanana u na email address ene u tea u creatediwa o ḓa na nnyi o ḓa na ene ti kha ḓo itela ṅwana email address a nga si vhe muṅwali a si na email address u ḓo kona u rumelani zwithu zwawe kha thusiwe fulu u ḓo vha na email address ti ndi ḓo dzhia nomboro dzawe ndi ita ndi tshi mutsheka ti vha nthumele nomboro ndi vhonadzo ti ndi khou humbela nomboro dzawe ndi khou ngo tsheka uri email address ya ṅwana yo itiwa na u khou kona u communicate ngayo na nṋe ndo to mangala nṋe ḽiṅwe ḓuvha mutukana wanga muṱuku lasbonoyi ndi muhulwane nyana kha fulu u na 16 uri ama vhathu vha tshi nthumela email ndori ni una email ari iyi ndi nayo ndari okay nda zwi vhona zwo ri zwi amba zwo ri shango ḽi khou livha hanefho zwino musi vha tshi zwi amba zwo ri ramabindu muṅwe na muṅwe u tea u vha na email address ndo zwi pfesesa uri ri songo zwi dzhiela fhasi na vhana vhana maḓuvha hezwo zwithu vha vhamba nga dzi email address zwino kha ri thusane ndi khou tenda uri roṱhe hafhanoni vhege tshifhela muṅwe na muṅwe ḓo vha na email address sumbedza sa konḓi nṋe no zwi kona thi zwi koni mara ndi nayo ndo to createliwa mara u i shumisa ndi kona nga maanḓa a i vhuya konḓa na luthihi ndi songo vhuya na ḓivhudza na zwo ri zwi a konḓa zwi konḓi zwino muzika wa phalaphala FM u rumelwa nga email address ya phalaphala FM @sabc.co.za vha tshi ṅwala subject vha ṅwale music submission hafha kha vha tshi vha ṅwala kha mafhungo vha ri
attention rabelani masia ndi ene music compiler wa phalaphala kana va rumela kha email address ya rabe rabe masia iri masiar@sabc.co.za ndo ni pa email address mbili kedziti inwe ya bamba inwe ya swika atiri masia r ndivo iri rg kachekera confirm rg masia rg @sabc.co.za uri zwi salenge na uri zwi songo mukanganyisa be nga ḓuvha ḽithihi fhedzi ti tiri u ḓo vha khou ṱanganedza dza muzika a khou ṱanganedza dza vhoravele vha tshi khou ri kha ri itisa hani ngapha vho ndivho vha khou ri meeting ngapha vho mathonzi vha khou ri mini uri zwithu zwa vhewe zwi leluwe ni ṅwale phala ka subject ni ri music submission ni ṅwale ni ri attention rabelani masia ni rumele muzika wa vhewe no wa touch hafhalani a zwi zwa konḓa na luthihi zwi khou konḓa hezwo zwithu. Second step, musi muzika wo submitiwa ntini ya zwi ḓivha zwori yo rala i phalaphala i na music policy yayo rine a ri phalaphala a ita muzika ngauri wo submitiwa hezwo ndi khombo zwi cleara ngauri musi ndi tshi wana dzikholo nnzhi vharaveli ndikahara ndo ḓisa muzika wanga thetshelesa radio fo ni ti khou wana a vha ri vho submita next step tshavha u tambiwa. Second step I'm happy rina music committee member tere ha shumi fhedzi hasha u dovha hafhu ava member wa music committee a tshiṱitshi. Music committee i shuma u thetshelesa muzika uri wo tea na u ya muyani a si muzika muṅwe na muṅwe une wa ḓo ya muyani ni yari ni tshi to dzhenisa luimbo lwa hone uri lulile ti na to zwipfa maipfi hangei dzi instrument dzi hangei zwi sa khou vhuya zwa thala kana wa pfa sound ya hone tshi khou sokou lilela fhasi email address iṅwe key music@phalaphalafm.co.za hela ni ṅwasi yone music@phalaphalafm.co.za. Thank you. Zwino nda ndi khou amba uri muzika a suri yo submitiwa u khou ya muyani hu na dzi processes u thetshelesa quality hela quality nda ndi khou i amba ya vhewe ya mishumo ya vhewe na kha muzika vhona ndavha tina rine ri na dzi client zashu client dza vhewe ndi vhathetshelesi ndi vhewe zwi nga vha zwavhuḓi ri tshi khou sokou lidza muṅwe muzika une zwi nga sokou ngwalwa zwi tshi hangei zwino na rine quality ina ndavha ri a sefa ri a nanga uri olu luimbo lu a tea na uri lu ye muyani mashudu mavhi nga nṱhani ha volume rabe ndi tshiṱitshi tshina music compiler muthihi ane a vha rabelani masia in fact radio dzoṱhe dza SABC ndi music compiler muthihi so uri ngoho a to responda kha muthu muṅwe na muṅwe o rumelaho a zwi ngo leluwa na luthihi naho ri tshi khou lwela uri ri swike kha etsho stage so fhedzi muzika u wavhuḓi ti zwi negotiatiwe u wavhuḓi ni tshi tou tamba ndi amba uri ṱhiraka yavhuḓi ni tshi tou i tamba ni tea u tou thetshelesa i swika i tshi fhela muzika wavhuḓi ni tou pfa i tshi tou dzhena ni a zwi pfa zwori this is a beautiful track a zwone zwino na hanefha kha radio na rine ri ita ngoralo ri tshi tou thetshelesa fhedzi ri tou zwi pfa zwori lu khou vhasa ri ḓo ri tshi thetshelesa nga murahu ra kona u swika hune ra vha ri tshi vho ḓivha maipfi zwino fhedzi quality ya muzika zwiṅwe zwine vhathu ri khou dzhaya vho vhaimbi ri khou dzhaya ri khou ita dzi shortcut ri khou ya ra shumisana na vhathu vhane hezwi zwithu zwo mastera mizika na mini a vha zwi pfesesi ri na u shumisa dzi computer u ṱanganyisa zwithu ndi zwone computer na maḓuvha dzi ya shuma mara wa wana zwone zwi songo tou ṱangana zwavhuḓi zwari zwi tshi ya muyani zwa wana zwi sa lidzei ndi zwone muthu wa ita follow up u ita follow up a zwo khakhea ngori rabe wa vha na record yori hei ndo i wana fhedzi a i khou kona ya muyani nga zwifhio zwino nṋe ndi khou ngori ndi emphasize uri a zwi ambi zwa uri muzika muṅwe na muṅwe o submitiwaho u ḓo ya muyani ende zwiṅwe kha hezwi zwa ndeme sa artist
asi parapara aina responsibility uri muimbi mwana mumwe wa muvenda ufuna ya muyani aina yo responsibility fhedzi muzika wavhuḓi. I think na promo yone ino amba uri muzika wavhuḓi ri ḓo u tamba. That's a promise. ri ḓo u tamba wavhuḓi. And radio aina responsibility vhuḓifhinduleli ha u marketa artist. Ngompfesa sa artist ndi vhuḓifhinduleli haṋu ini muṋe u marketa business yaṋu sa artist. South Africa una radio hezwi zwi tonga zwi nga fhindulwa nga ndivho kana tanga kana theri. Radio dza South Africa tukamba dza SABC ndi 19 ndikho zwo ndingana iṅwe na iṅwe ikhodeya nga luambo lwayo. Hedzo radio dzoṱhe dzi a tamba muzika kana ndi wa luambo lufhio dzi a tamba dzoṱhe fu. Dzoṱhe artist dzine mizika yovho yo vhibva ni a vula nga matsheloni na pfa luimbo lwa Makhadzi lu tshi khou vula vha nḓilani ya Ukhozi FM kana yo Mhlobo wenene kana na pfa Taki Nḓou a tshi khou lila kha 2000 ni a mupfa Rofu wa Manyaga a tshi khou lila kha Metro FM. Nduri huna philosophy nyimbo dza vhavenḓa dzi lili gai a si zwone ri khou amba zwone. Fhedzi muzika wo vhibvaho u ḓo lila Lwei wa lila ḽiṅwe ḓuvha ndo vuwa nga matsheloni kha 2000 nda pfa Lwei a khou lila kha 2000. In fact Lwei ene muṋe ndi tshi ri ndo pfa ndi khou pfa luimbo lwawe a ri lu lila badi dzi lila badi nyimbo dzawe kha 2000. Lwei imba nga Tshivenḓa ve u imba nga Tshivenḓa nanga maitele a Tshivenḓa dzi to lila zwavhuḓi. Fhedzi quality ya muzika wawe i lila kha radio iṅwe na iṅwe. I think zwino miṅwedzi yo fhelaho o vha khou imba vho Israel haningei. Zwi ya vha zwi khou amba uri mini riṋe ro itani sa phalaphala afho fhethu uri imbe Israel ahuna na zwo ra ita ndo ro to zwi pfa sa mafhungo riṋe ra gidimela ra ri hei ro pfa pfingo ha Israel ri khou humbula interview. You see ngauri ene muṋe o dzhia vhuḓifhinduleli ha vhutsila hawe ene muṋe a ḓimaketa zwo ri zwi khou wanisa ne opportunity. I think ngango ya na huṅwe na ḽiṅwe shango ḽa nnḓa Tshambulo gai so okay kha ri vhuye Makhadzi no mupfa lungana u tshi pfi khou ya gai na gai na gai. Riṋe ro itani sa phalaphala ro to vhuambela vho Ravele vho to founela vha dzi radio dzoṱhe vha uri ni mu lidze Makhadzi na luthihi vhone ene muṋe vhane ngauri muzika wawe o ḓi rengisa properly zwo ita uri shango ḽi mutevhelele. Vhuḓifhinduleli hao hu kha vheiwe sa vhatsila. Ni songo tenda uri vhutsila vhewe ni dzule ni ri ro lindela dikita ḽa Phalaphala FM Royal Heritage. Ni nga ḓi ya ni sa vhidziwi kha Royal Heritage mara ni big artist ni tshi kona muzika wanu tshilila kha radio dzoṱhe ngauri ini muṋe no ḓi marketa right. Ni nga wana vhunzhi ha dzi artist vhane vha vha fhanoni vha sina na contact ya dziṅwe dzi radio ngauri vhone vha bvisela muzika uri u lidziwe kha Phalaphala. Is that how we should run our businesses? Asi zwone ti ni ramabindu ni a to vulela na to ri ai ni khou vula bindu uri ni khou rengisela next door neighbor yaṋu fhedzi. Ndi no to bvisa muzika wanu uri dzwe kha Phalaphala fhedzi. Zwi nga si ita zwino nṋe ndi khou to ni vhudza uri Phalaphala aina vhuḓifhinduleli ha u maketa artist ifhio kana ifhio. Fhedzi musi vha tshi bvisa muzika wo khwaṱhaho wo vhibvaho ri ḓo u tamba. Auchena uraveri auchena zwo kwakwana zwone kani ndi tshi to amba ilo phindulo dza hone dzo ṱavhanya luṅwe vho Baloi vha vhono luga musi ndi khou livhuwa ndi ḓo amba ndi mabutsuni a Baloi. Baloi ndi mushumisani
vha ḓo vha vhona vho ḓa hafha vhane vha vha ḓivha na vho Mageza. Muhasho washu ndi muhasho une u dzula khou gidima, ri dzula ri khou gidima, ri dzula ri khou ya ngei na ngei. Vhaṅwe vhathu vha nga vha no zwi vhona tshifhinga tshinzhi vha tshi ḓa na fhaḽa ofisini vha sa ri wani ngauri ri dzula ri khou gidima ri nnḓa. Zwi fana zwino ndi fhano a thi ofisini vha khou zwi vhona thiri. Hei vhege yoṱhe ri vha ri khou sokou gidima na district yoṱhe heinoni. Vho vha vhona vho Malala vhafha thiri, ri vha ri khou gidima na masipala yoṱhe heinoni na ṋamusi vha kha iṅwe municipality conference hafha fhasi. Fhedzi I'm sure vha nga ri joina hafho vha tonga vho fhedza. Hetshi tshipiḓa ndi tsha u livhuwa na u vhafha nḓivhadzo. Fhedzi ndi sathu vhafha nḓivhadzo na u livhuwa, kha vha ri ndi ambe uri riṋe ri department ya sport, arts and culture. Sport, not sports. Sport, arts and culture. Ndiko zwi amba ngauri hu na vhatsila vhanzhi vhane uri riṋe ri pfi department ya mini a vha zwi ḓivhi. Riṋe ri custodian ya vhutsila na mvelele na mitambo. Zwino vhatsila vhashu ri khou humbela vha zwi ḓivha uri department ya sport, arts and culture. Vhaṅwe ri tshiri ndi department ya sport, arts and culture, but ndi agriculture. Vha khou zwi pfa? Ri wanala hafha, ri tou vha muneibo hafha he ra dzula hone hafha dzi ofisini dza muvhuso dzi re hafha. Vha khou dzi vhona thiri. Vha tshi tou dzhena nga gethe heḽia ḽihulwane, kha tshanḓa tshavho tsha u ḽa kana vhubvaḓuvha hu na buloko yo thoma ndi transport na lidet. Riṋe ri kha buloko ino tevhela ya vhuvhili ine vha ḓo wana iṅwe na treasury, stats SA hafhaḽa na lidet. Vha khou zwi vhona thiri. Vha tshi tou swika hanefhaḽa vha tshi tou dzhena vha mbo ḓi ya kha first floor, floor ya u thoma ya nṱha. Vha ri wana kha 015 962 0057. 015 962 0057 na 4624 ndi nomboro nadzo fhedzisela edzo. 4624 zwi amba uri ndi 015 962 4624 na 4739 ndi nomboro nadzo fhedzisela thiri. Zwi amba uri vha khou ri 015 962 0057. Vha wana isa dzheni vha ri 015 962 4624. Vha wana isa iti vha ri mini 015 962 4739. Vho dzi wana thiri. Nne email yanga iri capital letter N capital letter N yari Nechibodza. It's Nechibodza. That N is for Nechibodza thiri. Nechibodza hezwi ndi small letters. Nechibodza V. Nechibodza V at SAC imana sport, arts and culture. SAC dot Limpopo, not Limpompo. Dot Limpopo. Okay. Dot Limpopo dot gov ya government dot gov dot za. Nechibodza V at sac dot limpopo dot gov dot za. Vha nga kona u dovha hafho arali vha khou ṱoḓa u senda email vha senda kha baloyi r at zwino ya phanḓa zwi a fana at sac.limpopo.gov.za. Baloyi R kana Mageza N for none. Mageza N ndi hapo una rawana hone vho skep shara thiri. Ndikho livhuwa kha vha dovhe ndi vha remind vha songo hangwa u dzhia form ya database hapa.
risathu basa ṱuwa. Zwino zwe nda imela zwone hafha noni ndo ima mabutsini a vhubaloi ndi u ṋea dzi ndivhuwo. Ri khou livhuwa vhatsila vhoṱhe vho ḓaho vha tshipiḓa tsha mushumo ṋamusi. Arali hu si vhone ro vha ḓovha ri tshi khou amba hafha nṋe na Vhoravele, ro vha ri tshi khou amba ngori ri nga si ambe na zwidulo. Zwino ri khou vha livhuwa u vha hone havho, na u livhuwa u vhona dzangalelo ḽavho ḽa u ṱoḓa u ḓivha nga ha business ine vha vha khayo. Ri khou livhuwa Phalaphala FM, partnership ye ra vha nayo na Phalaphala FM a i thomi ṋamusi. Ndi kale Vhoravele ri khou shumisana. Vho vha pfa khou ḓi amba uri ha mafhungo a fulaga hayanoni vho ḓi a pfa huṅwe ri ri kha workshop i no nga saini hangei Makhado showground. Zwino vha ḓo zwi vhona zwo ri dzula ri khou shumisana na hanefha fhasi hafha vhege dzo fhelaho hafha library yashu. Ro vha ri na vhurumelo u bva kha Phalaphala FM. Vha ḓa vha amba navho vha vha hone vho vha vhona nahone vho vhudzisa na dzimbudziso vha vha fhirisa. Zwino ri tshimbila roṱhe ngauri ri khou ṱoḓa u ṱhogomela vhone sa vhatsila. Phalaphala FM i nga si tambe musi, i nga si entertain vhathu arali vhone vha siho sa vhatsila. A zwone nga maanḓa havha vha vhaimbi i nga si entertain ngori ḓo hu si na vhaimbi. Zwino na riṋe sa department ri nga si existe vhone vha siho. So ri khou vha livhuwa, ri khou livhuwa Phalaphala FM, ri khou livhuwa na Phalaphala FM Royal Heritage Festival kha partnership heyi ine ra vha khayo. Ndi tou vha na vhuṱanzi uri muṅwe ṅwaha ri ḓo ri ro dzula ro dzula ra pfumbudza vhatsila vhashu ra vha tsivhudza uri itani zwibveledzwa zwa vheni zwine zwa kunga Vhoravele vho amba vha ri nga muimbi muṅwe a imba Israel, vha ri vho tou ya vha tou ri hei ri ṱoḓa ri ambe nyana na ini, ende u amba na houḽa muimbi a si ṱoḓa u ṱuṱuwedza vhone, ndi u ṱoḓa u ṱuṱuwedza vhone uri zwi a itea uri vha songo ḓiwana vho dzula vha khou imba vha hanengei fhasi ha manenzhe. Ndi khou ḓi imba manenzhe vha khou zwi vhona thiri. Kha vha bve hafho hune vha vha hone. Ndi hezwo vha khou amba zwone uri kha vha ise muzika wavho kha dzi radio dzo ḓala nga maanḓa, dzi community radios na mini, kha vha bve. Vhoravele hu na vhathu vhane dzula tshi khou vha vhudza nga maanḓa vha performing artists havha vha muzika uri yowe vha songo pfa uri vhone vho achieve kana vho arrive vho performa, ndi uri vho performa kha mapungubwe. Mapungubwe it's a once off event inoḓa luthihi nga ṅwaha. Vhone ari vha wana platform luthihi vha vha performa vha ri have arrived. A vha kha business vha ita ngo ralo thiri. Nga iṅwe nḓila ndi khou vhudza uri mini vha songo ita zwiḽa zwa uri ndi khou tou composer dzinyimbo dzanga ndi khou dzi composera mini Phalaphala FM. Ri khou pfana thiri ngauri vha kha bindu. So vha kha bindu vha funa u dzula vha khou ita dzi activities. Hezwi zwo ḓa bukiwa kha iṅwe event i tou vha vho bonus vho ḓivhidziwa mara vhone vha na program dzavho. Ndi khou livhuwa vha leader vho Madulula, ri khou vha livhuwa vhukuma. Havha vhathu vha re hafha ṋamusi vha khou bva hafha vha si tshavha vhone vha tshi dzhena, vho no vha na nḓivho ine vha tshi dzhena hafha vha si nayo. Ri khou livhuwa nga maanḓa na partnership yashu navho. Vha zwi ḓivha ri tshimbila roṱhe huṅwe na huṅwe uri vhatsila vhashu vha zwi ḓo zwa uri they are in business and business ifuna u redzhistariwa. Vha tevhedza zwoṱhe zwine business ya tea u tshimbidziswa zwone. Ri khou livhuwa, ndo no livhuwa vha Royal Heritage Festival. Kha vha dovhe ndi livhuwe na thimu ya department, vho Baloi, vho Mageza,
na young creatives zashu kaba ndi vabudza uri na 6 young creatives dzo tholiwa nga department ya national through NYDA bane baba ka program every 12 months department ya advertiser the creatives ba apply bono apply ba interviewa ba show mazwino rina 6 bane bo deploy ka community arts centers za 6 zirapa ka district yashu ine aba Thoyando community arts center, Far North ine aba apa Thoyando, Far North Youth Development Initiative ine aba Makado Letterheart, Kuvi Arts Center ine aba Kuvi, Ndima Visual Arts Center ine aba apa Chikunda, Rabana Malamlele Mental Society Community Arts Center ine aba Aminga, ndo siedza ipio. Na Limpopo Art and Heritage Festival Community Arts Center ine abange ni chandama ange unakupatwa Arts Center ndi hayo mapungo ane ndakuona uri batoro badibe uri next time ba nga upfupi padza kabari ni doende libwe na timu yote ya Boravere bachimza mshumo bote kha mushumo hoyo wa kudingorali nga upfupi padza khabari ndi dove ndilibwe muṅwe na muṅwe ane ndingavha ndi songo mu amba hafha we aba tshipiḓa tsha hoyo mushumo kha vha pfe vho livhuwiwa bo shela mulenzhe kha hoyo mushumo ndi khou livhuwa. Many more, Terry. Many more. Oh, ndo siedza tshipiḓa chine vhathu vha khou pfa zwe ndamba zwi songo fhelela ndiko zwi balance hino ya huna zwe vhadzudzanyelwa zwone ndi kale vha fhano Terry huna zwe vhadzudzanyelwa zwone zwino havhala vhathu vhana khou tea vha ḓisela zwe vha ḓo swika hafha noni nga 1:30 it means in 15 minutes time zwino 15 minutes time ndi tshone tshifhinga tsho network ri khou pfana Terry havhalani vha publisher na uḽa vha ḓo vha khou amba ruri ndi to ende na 15 minutes ndi ṱhukhu vha khou zwi vhona Terry kha vha network nga 15 minutes musi ava vha zwiḽiwa vha tshi khou lugisa khou livhuwa. Vho ramabindu vha tshintsha na dzi business card vho no khou dzhia dzi selfie for content na zwinepe for content ndi tshifhinga tshavho.